asem good tinia wo kan ye no credit ene na it's not nwanwafo enya nwanwa ni sunu wada na di akire wo no na wo share devil ben fie say ni 7 years 7 years ni na when you fie say Akoma FM 25 years and na we share no 7 years ni so wo 18 years and na we di share no okay ti na usua adwuma na we share devil na say den na me sua adwuma na me sua tibo ba me sua 1 year 8 months na me benyam ye na me jaye ba me wo ye na eche me sanso baaye like ma mpon me ho ade no mpon ni bibia ade usika ukotua na enso pon madam kono ko ha adwen but one na we need interest so but me wo ye no na ne kona ye mistake obedi di na so wo hia no ne de na wusua adwuma na me sua adwuma na me sua na usua adwuma okay na wantumi ama wanto wade sua no so enwi ansa na mo ye ne mo beye so sabre nka won sa na adwuma eja won hwe nkoda ni nyina no nka benya bibidi atwitwa ho sisi kwa meye oye utumi ye nkaka mebo okay na yenhwe wonne na yawo anase ashkoku aka devil woni no ehia ye wo study ni kakra ho ni Akoma 87.9 FM adihye ye ma munyina ha Akoma mu nsem dwumadie no na ye de ebeso ma awrade ya de na wotwe no kakra enefie wode yesi ensupa bi so ato de agusum nim sasa bre waye homadwe waye kradom ya wabie afidie no asi yenso ye krado papa brabo mu nsem krofo nsem no ye de bi ba na fe yenso ye de bi ato ye hofo na hya nso sa donko bremu ye nuamo Onia TV for Eddie Betum Brembre de Dem, Ewa Rabi 1 TV, was Chrome TV, Papa B TV, 1 Munina Ebie, Ede Atomo Arena, Facebook Live, and so ye dem Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 87.9. Now, Bama Dame say your Facebook and a fair YouTube, nobody a chick a crack, and ya was subscriber pet, don't call in your boy and answer say, do me a no bar, Pahosima, Adriana Pepper near Transit say, yeah, not just a also when your notification. Not na yensem no what to me any yen ahyasem Adepa Information Center ewo Kochi sabre wono abie ediatum afa Big Love Radio ewo Spain na asanso na OPD Radio GH ene UK memu nyasmehwa wono abie yen ediatum ye nuanom Akoma mu nsem fan club sabre ene link no wono ma share ma sabre wo nyina ejeja wo na so asida enkoma wo fie ya wo so tie yen ewo radio no so Akoma 87.9 ye bedin komo abadwafo nyina aye krado ewo fie ha na nakuya koko Pastor Julius afena na yire won nyina aye wurede evangelist die tebia binti watia na nachi kakra na so awrade ya doma adwo da oba beka ye hom na afadwumade ne sade da ye de ehyehye so no yetumi ato aso saa na ansa na ne ye ne enua ba etwe komo no mayemfa ade bi entu ye ho efom entoto ho kwasi broni beka se comparison your friend say entoto hom ade ba kwa ya nipa ye tadi ho fo pa ene say ye de abrabo e betutu obi de hom wani aye ni wonum esi so ye nianom bia ye ni wom nyina afri ye fun kromom ye busuafo ye fipamfo afi wom aye ni wom ko school nyina etoda ye hwe wom abrabo na ye de atoto ye de hom eno timini obi na sha ase ye guru ye ko san wan ewie fomfo ne wa wade ne yire ne manete me wade ye no ntina na adwen ye ne se abrabo no wakachi na ade ba kwa wo ye nipa a wode toto ho esi wani so ade ka abrabo ho a emwa wo ene se ema wo bu wani gu wankasa ensira nyame ade ama wo wa se abrabo no obiare ne nsira wo biare ne di atwede ampode ma no eno nti se wo hu nsira no na se wo de wo ho atutu obi afa no abu ani agu nsira na nyame de ama wo no so afa enigie ani akomatoye mu a wo se wunya e wa abrabo ne nyina bibia nso ani enam se mene na nakuya na si so na nakuya kɔ nanim beda so agina de amigina eno nti no wani nso de wo na de ba ko so ma ne ye hunu ne se obi adi ntoto ho achi amenne wani ti akɔhye ba bia ni so wani ti ekɔhye na dafu bia wade wonwade ye no ti wa pre no wade ni ti akɔhye wade bia eni kwan se wade ni ti ehyemo eno ti awie ma men kan cho se entoto ho eyade e wo se wada sani bia wi na kwa
edi firi abrabom sade ebeya wo nsira nyame edi ama wo no behu no na wakoso ama nyame aye kese wa abrabom so wo ma wani so de nyame di ama we no na twedi ampo besade bie edi epi so midi ade ama Serwaa Sarpong meti adwa kese so edi ma Marcos nyame onkoso na onsira wo ye ne ababi eba abatwe enkomo obapa akwaba Mama Vim so hey Vim and Vigo said ya wesi aye moso no we di word na ti dia nkomo na nye de akwaba ye ni odo ehin nkomo de abatwi ampa cho me ne abranti ehin na afri ba e mpa cho me aka said me fi Fade Mamponten udi the same be di Janet pa ma busu afod bem dem de akosua wawa udi e de to wo no na so brofo di e di Janet okay Janet ya ufri Fade Mamponten e said dem ni mikunu asante bekwai okay e wo ko twa bodom e ho na sisiam ni mikunu wo okay pacha ho na sisiam eti ade na do na mawie pacha de me ban ni sem pacha na me wo Fade Mamponten na me hu brabante e fe no se yawo pacha din pa ye fe ni pa ye red pacha obehu me okay no be ye adwuma wo ye kurom ho no yo eti Janet ebetwa enkomo no so ade amaye na mametwe atiefo adwe ensiso se ye ba Priscilla tiefo mo ne ye nia na moboa ye papa na nso sika no ane ye pe no eye mo nyina mo ani musamo se sika no eso ebai etre ewa wo mo di nka de akokeka baby na nso nam se sika no na no odin ntino na cha se wose ye na cha se ye gi edeta ye ni ase na mo nyina mo amudi ye che de mo nim se de enkomo no esi atiem Moye bebre na enrada adihye bebre no afre ne kirese na mo pese mo sandi bie na nka ye de kade ye de nka de ama Priscilla ene ne papa ne ho na so technical challenges ahodo bi ntina mo sandi a emma madama ekwan dem se enne mo betumi asandi mo enra na mo pese mo sandi a mo antumi asandi ni nyina enne kwan dem mo betumi asandi etime sroje bre numbers no eye ahodo me ensa me bebo ni nyina e de ama wo de fa ba akoso na anye yi a de to so mienu de to so me ensa na de fashion afei yetimi aka ni nyina no aboa na yetumi e de aboa age ye ba Priscilla enkwam number edin kan no eye 0599 814 926 0599 814 926 eno de din kan number etoso mienu eye 0599 305 202 0599 305 202 dia to so me ensa enam DP so yi 0533 48 77 20 0533 48 77 20 wo sendia anasa wo de come merchant ho na sendia ma wa ya hwe se edi ebeba no eye Mary Akosua ade eno ti ada huruma eno mo sendia anye ye ni nyina no ene ekwan edem se kakra bia opesa wo de boa no wo betimi ede afa numbers imiensa emu bia shom na yetumi ede aboa age ye ba Priscilla enkwan afa bapa yento enkomo no eshom ntimi pa cha brante ne ba ye krom ho be ye adwuma na ye fie ho ana na omode ho ama no mo ye adwuma ana ohu me no de simi wo fa so na mo fa ka kirem se ready se ne ni gime ho na opemi na msu you my day mate na me ne tenaye me ne tenaye 2014 November mu enti me ne hu no very do catch me do di kan me bibia ansa no be catch me so ye dey o wire nto o catch me so wire no me dem ma me obi kan me bone ne ma yi am ma fa ho se o wire me ne tenai te me ne tenai am ye di wa yewura mu January yewura 2015 mu no me ko ne nchen December e wa akwa aboso ti me ko ye no December mu no me san ye dey e bai ti me bai na February me ni nyina ono amu me ni nyina efre bu akwa e ko akwa aboso honom nti ye ko ye no February no me koduru ye me nya me menses enti March ni mu me nya me menses na mo me nya me menses mistake am yen man kan che ne se me ye dey menyim nti February yewura April ni mu no na me sa
dia meba fie ti ni fie wa ne kon say obi a wo yire na na oba betena ha na wo nko fie nje so ma me ye dey me bae ti me ba ne wadamfo bi wa course no wa abu akwa na mka chen sa akoso say na ye dey abo no se wo yire sa dia yinyinsɛn ye dey etugu sa ta mka che na fo menya boso me miensa ti mka che madamfo no me di o ma maduro me de kan me hu moja kitua bi ti me ye me hu ye na me frɛ be man ka chen say red say my menyim enti no media draka moja kitu no say maya nyinse ne ba ya no wa ni nka ma red amane adentia men because na me minim say on say na minim say beba because bu am timi wa be wa ma na say wanya wadwen say wo be wo na minim say beba na minim say beba bu ma me ba nyabotre wa fa be ma wa hu say wanyinsen wo hu say wanyinsen mpacho me ma adwan chem se betima yinsen wa adwan chem se betima yinsen eti na wa mo na mane no eti wadamfo no any red one na di nkan bo na mane madamfo ni adenti na ne be ma nyemo na woni nkan mo be ma na mane ansa na wo bo wadamfo mane pacho ho dem ye mistake okay to aso enti no me bo madamfo na mane me bi won ma bi wa yesimant wum se bi wa betima ba se me mensesema esu esimu na ayeden etimi ba etimi de na mnim se bi ebede ebeba sa 3 months na mka che madamfo ni sei ana mso mnim so wide ntebi am ka kire ne bi obema madra ye de ayinyinsen no tim kwa ka kire madamfo ni se o wire de na ye de sei no eti madamfo no madra nyinsen na anye de ama na me friend se red this ya me ba ho no ma banyimu ana o se na msimi yiye nso ama moja kito no se ma family chi ene na abo adwaman dia no ncha se me nsa ma ye bone me nsa anye bone a eto asumprenu enti saade a mane wo ho ye de wo na sakra ne ye me ba mehu se nya me ba nso a me den mehu na o kan sa na msu yomate ti ni nyinsa na o menya 4 months na me ko no hono mo ebu akwa ti man ko no hono bi ma na mdi nya 6 months na ko no ho ko ye den o do ho ko kire no ana ko gugu so pa cha me ko ne ko gugu so am ko di be 3 days e we ebu akwa ho enti me ye me sa baaye ti me ba na di be 1 month na me sa ko ti me ko na nsi obiem and hospital ka de no wo hwe mam ska ko hospital na se mfa na nyema mto de meka soto nyema ma me anipa nua no metwa toro 1000 kola amasefa koto nyema eti mi papa ne papa so abijan ti me frɛ na da miniska wo na papa brim ska me de totom nyema sa ti ade o me ne hu so o de ma miska koto 100 me koto samana ani wo mu asa me nyema mto ye nyina ntina okokoda ko gugu so ni nyina no wo ba no nya kwan me ba de o ja me kwan bia be sen ebi on ma se bo me ba 70 okay ebi on ba kwa me kose o ma 80 me se bo ma me 70 ti ebi on so onim se so no frɛ no mutani ska on ma uska mo twempana ni nyina me twempana ni nyina se ti se bia on ye twempana na me nyam ye ne de so hu me de a obema miska na so hu me de a on ma miska sana netie eti na so medical wo ba panyini wo ho dada wedding ka wo ba ko dada asana akofo obi kuni ena na sa kwanyim okay enti me ya no me ba isa no me nam ho sa kwapem mra awoka me ti da ba de December no me na omutwas me yenya November no na me friends red ya tena ye November ene 1 year plus ya ntena nu 2 years kra na ya de 1 nyem na me sia nda me fa ba ma bia ma nko school die so me date die me boto 1 month kroma me no tena ye nyina me de tu me tidi ti nitem bia so do ya de calculations die na che say date din kan a oni ready share no na da ba na date ba yi me ba che sa no ni date ni die ma fa ntu metirim achis ni etwa mu kakra ni etre be 15 fu ho no mo ko kakra 15 November nim e de ko kakra okay the time obi ka say wo of odisi obi so won say opema no any time amodi share mo intervals na e be say anu de me ka sam sesen ya na we okay to aso enti no mu November no me ni shiai enso me nya me menses December ni me nyai ana January enso me nyai February me nyai ti March ni mu na me nya me menses bi ana sa atam so na me ono kwa na net so na me obi am ne de etie enti oye no asesa de amenwo sa kra na ye ne ba obehu senya ne ba nso obede obehu enti December ni mu 30th December come 24th akrana mentimi anwo and we me kakra nti come 29th November December nti December na come just say de me koye me ko wo no Wednesday
30th Wednesday and I'm a wo no 30th December and I'm the wo Michael no enti Michael no de no na de Michael no to akra no ye kwa sorry ti ye kwa sorry gidi for na me kwa sorry wo ye gidi ni na me ye gidi na me kwa sorry gidi ti no ye bonfire san ye sofoka se me wo be ma se me wo be ma me mfa ne to Michael okay and I'm see you Martin nti me wo akra no to ho no manam sinana red sofo say se me wa akra na so e be ma edi apart from edin bia me fa akra into Michael na nya se bia ono na ede atunde obofo so say won kan no no su wati eti me wo me dana wo kam no me friend na wa afa me call ti ade tia no pa ana obe frɛ me no se na de no afrɛ me sa amada no afrɛ me so awona na aka me ana na me yɛ dem frɛ was we so say de a obe frɛ me man kasa ana me su you matem na sanke ye wo bi na me wu ya just say moya o de be de ebe ma me no no eti wa nyes wa me yi me dade no wa nyim me na nam ene yi mi na 100 cedis ana me na nam ye de eyi me de me be afenti ye be duru ye no ana o sani 200 cedis ba ene me na nam me de me na nam 100 cedis ye de e koma no sa 100 cedis no de ma me chop money ni ska bia ma bem tu dada me nya 1 week no sa ma me 100 cedis to ma me 100 cedis da very day na no ba ho Wednesday to ba he no na me sibraya so 1 million na de ma me 150 cedis ko twa akra ne kote eti me di ko twa wie na ka 50 cedis e di bididi me di bididi ye no anya de say be some 3 days no asesa de onu su de obenya no ana mo say eno so ensome nti sa de eno wonje ne ba mfa ne nko akura peche no wontwa ne dua no ana no watwa dada me ntwa yes ade be cha mama kwa akotwa anya me chechira akura no de nko to ni moto to wa abontin o chechira akura keto no ko to be ma ne moto to mpatwan na wode to no ofiri hwe famo nam de nko to ni moto da bi ma no wode ne to so no ana ko ofiri wo hwe ho anka hwan na ku ba no wa na se de ne to ho yes o mfiri nto e bibia betumi asi etika wo firi so hwe ho a enka wo ne wakum ba na senka okay eti oye no ono so be fa akra no de ne ba de mo se na de ejimi na wuji me ho saa no na akra scan bia ni me ho nam se ska wo me ho a enka menya de mi musa ska ti efu ono mo kɔ no sa wo amfa fon an friend se blaya ma miska e ska bia ama tina ekom ne ho kwan ba tina me ne bra bi date wo Kumase ye friend kwa me asu e wo asu ye boa ti bra no eno no susu bu me kwase a eti bra ne hu no so obi kuna na da bi no onye obi kuna mimi hu ne de no oni o so oni yire enti tama eche mimi tu kwa akwam na na mo ba bi ani no ti mimi ba aye no na wane ne yire akɔka o masema kan mu ha ye de abo se hwan asem ye kan bra na de no bra foforo no enti wono hu mi na menyem no o hu mi na me akomi kuru no na me ye de me ba ana obesi motafo enje se oje me number enje se ya ye de ya ye free gentia dada me ne na ye free nya se me de mitirimu de na me nsa anya de empe no enti me hu ye na ekom wo mu no ti wo man ma frɛ no black am ye kom dimio enti wo man no so so aye de no abeto aduane ama me ebu on ma 10 cedi no de ablem na me de to aduane adi enti no me ma me nua kra ho no sisi e friend ma me ya wo no sisi o me dance ni bu no kom de na se bia bla na amre miska na mo fa mo frɛ no wosimadwuma nye o ma tese asa wono ni pa ana o ye de wodi bi Manchester akra no onu no hu ni tirim se akra no enye ne ba onu nyinse be mu nyina ana no chese shane se akola na nye de nye ne ba ti o da very do be hu akola se akola do be die ni e de ahwese akola na de ne ba mse be bia de ko bia an pa fa ye de fa community first akola na de e ye wo ba ene se duabo nsum kra ne ba ko gina akola kanche kra na mi mohu because mi ma mu mi kwase so nye de mi mu kwase a enti red ba sa na mi nya me ko 40 days na me friend se bra ma to mi bia wie na ka me bag ne me mpaboa se ne na be man beta ma me dia wanto hwia ma me nti me nya 3 months na me se bra me kwa sorry nti ye dey me scan me fa kwa sorry eno so ama no send me 100 cedis na o se akra no na me sisare a beto me din beto akra ne din nam na nam nyina hu o se akra ne me obi am de beto nam de na to me amu me hu o de wo say Michael okay na me see you matima nti me na nam bu sam say na akra no de se nam so papa so de na to no wo de wo say ye dey Michael ti na me madi kan wo ba ko nti na me pese me san ye dey awo habi
ti me hwe na asetera ne nye nkoyi ti nya abosome miensa nya abosome nan no na me sade me amesole ayede aye adwuma isa na me kwadi dobi mo ne na anwa na me di yes me ye adwane ton me share de me fon to ho no be 2 weeks me adwane 2 weeks be ma na mfra me dempa mu sasa akra ne te sei na sei mposa akra ne didi akra ne konkom adwane odi nyina ne ade nyina me na me to ni nyina kope me mla akra ne di nyine ye enti me ye na me sade adwane no so ne akra ne be jale na me wisu madam ni sika de ko hospital ma sade o ma me niam biem na me de ko ye choba adwuma me ye no 1 month 2 weeks me sade phone to them me hu be ma ni ko biem na da bi se me tena se be ma me tena ho a emwa me nti no nche se onya de se wa de wo panya na sa akra no be de hwemti de bia me de me ne ko nya se bia me didi na tem me frɛ na am se bra ha de na ma me bresa na me ne wa wo na ma akra me ne ye de unu se me ni ma me akra no so yo ba wo kan osimi bi ene beti we twembe tremant kwa no twom ma akra ni sika kora da ntimi ya me ni papa nua na sika besi ni so ma ode bre me na mka chamba papa ni se ntimi ko no ho me akra ni mu no me wo akra ni me ko no ntimi me papa to phone bre me touch phone bre me ntimi de phone no me dae no me sorry anopa na me kopla no ntimi de phone to one ntimi se me ba na pick bla na me ka se o ye dai wo boa me no ti one of friend no say ex no and to a friend black and I was so sakwa ne so pa blam so wo ma na blam san na akola bai and was say akola and was say akra na wa wo no sakwa be na ma wo no say akosua ba no say na sam ka se be na ade be hye mi akosua de mini na twempra de atwam na akola ne de minim ne ho popuye bia nti no akra ne de enya me ba enti sa be ma ne nyina so gyanya ne say sa number na frame no to nim se me ne be ma ne mum na nyim na de nyinsa ne yede e de bre no ti wana me papa nua ne kasa sam ka jense da isi ade me papa nua so man ka jense ma wo foforo ti wana me friend jense da me ho chi me di kra ho ade se unim obi won kana ya mbese me kɔ no am kɔyɛ de ekɔyɛ adwuma yɛ de edipa because asetena ne nyɛ de emmoa me na papa nua ne sesa na waka de a matimi nua bi yire etu brodo ɛwɔ nkana o taifa bokina nti memo ayɛ de wakɔ no ana yɛ di nkɔma na yɛ di bronya akra ne nya 1 year onya 1 year December ni 2016 ni mu nya 1 year no ɛna no de ni omi woni nya antata man dada onya 1 year no na o ma 1.5 semfa ko tatale ne paboa emfa ma akola no e kwa sa picture kwa no afine nka sa me de ba na me de ko tatale ne paboa de ma akola no ti papa so me wo ye papa na blame to ma de ti Akoma FM 87.9 me ya na msa ja me frem papa nua December na first December na me frem papa nua na ni didi ho nkoma na o se sa ade a enti fifth no se saade a menya de me moa ho me ho na menya de me nkɔ nkanan ti me kɔ no na me ni phone ana me tam ne phone ti me tam ono ne ready ne phone na jasa me de ye de me de kɔ sa phone so na TV ni bibia wo so enti na me tikam ana ofre me no se wa wanam se yes phone ho na afa me se wo me ho no sa de enti na be fa me hu ya ka me papa wa so mpa na me se mafa ti me ho na me ka jasa me tikam nti no so kwan nam se me kɔ me ma me nua no me papa nua no eyele no wo nkra me se me kɔ pa adwuma ye de aye no so kɔ be ma ho nam se me nkɔ be ma ho no enti me kɔ sister no ho no me kɔ du Saturday January ni mo 2016 2017 emu nam kɔ du ye enti me kɔ du ye no sister no so je me fel so be hia me e de me kɔ fie me kɔ du ye ni mo na akra ne jale into brogu akra no na akra ne jale ti beman me friend na bra me won kan bra kra ni ska won ma me bra kra ni ska ti nya na atwe me ni pepe Saturday ni sister ni say minti me na wo so won tena eti saade a akra ni papa nhwe na nyam na mba be hwe obi ba amano ti saade a ye de kɔ nam say na me kɔ de that very day so madam ne pam nam ska nya 50 pesos enti na me gi brodo ni bia na me de kɔ achima na ma me 5 cedi say na me de toy aduane ma akra na me de bia to pampers ni nyina na be ma ne mle miska o fi say December ni no ma ne 1.5 no ska bia ma biem kwapem na me de kɔ ho no no na sa enti madam ne no sa de a me nkɔ na me ga jansa madam ene sa me nkɔ de a me nkra ha me nim ba bia when am so na me de me ba nti adwuma amaye no ye dey fa ho akatua ye dey emma me na madam no so onya nti ba bia na ba bia otopan no ni mom ho na mum na o ma me ne me ba ne ye dey eda
and I'm Sadia, mean to me, Madame Sadia, and a menko. And to me, Subrodo, say, quite Masana Myra, and copy me come ni baby any wisho. I'm sister, quite say, the Nipande my bank and how they made the FM was a swap more the day, blaming chain. Tim Cosis kills kids swear one any Maya day at the Miniacan, the beer done in what city. This time is a Sadia. And then I crown so don't have your mamma and tip baby near day if a coda. Not just a chum so far because Sarpong solid. Timidum to my back or say one woman near crown a day. I does so. And see me call circle could tone in the stances idea. Or the make circle. I'm a Marco a day, Marco Pepi or tie day. I told them see you, Matty. Not just say me swap your time. Tim swap your time, Dicunia, Mucunia, many a day. It's yet to midnight crown it overhead, yassi. I was circle one more. Tinami Kuni, there may amenities and would trim now crying soon. Or so be trim will be a near tired down. Say be a damning yellow feno. Namnia crown at Donosadia. Or name better. And no pono name one your day. And Seneme. Nasto nam da hot door. Bear manam nena walk. Dama de here. They are not ready, nanam nena. Nasto na my junior sem copper ped in a biam so bad or besses. And see after Nasto na my friend and his camana crown so yana beman say. One may bear day a better. Timmy so me beman the farm and I'm catching say. And some in a better that is a Bennett channel for a cola and son of an eye. Atananja sansa. No, see, who couldn't tell him so. A coon dear me would be done so Berman as it's none in your day and couldn't on say, on so in a year a day, a jawari, to say Suba young Quadia, or name bear day, a betsina. And I just say, oh, mammy caught tenefie, or mammy tenefie 4 years, my near Juma that's a mean shacolano, or one a pergiane, or better pampers, or better shacolani son, and me ban so lucky idea and say, I can't call ya mum. Me ban ready bay. Many ready bay, koya ye mum, and so me catch a man when I'm said, Bama minute to warn me, said Nace and Yaman for Panel who say, I crying yet ready bar. Obianim say, Obianim semi cunonia day, a banono, into a crying so no batone, me won't no, yam say, me who when ya 2 years and whom ready ni mammy ban or one will walk up a gis camacrano, no man atare, a shlomian, miensa, a formiensa, a betona cranny nimuno. Who need that? It's one of the Mukuna no day when Nimuno. And see, this man, Timon, I'm a friend. If it's Nemikun one can, see, and Nema more than a cranny shamus and say one kind, I can't go to private school now and what day your day. And so, Mukun, dear fine, or ya dear, and so say, young fan at Ali Shimlin Pabuashi, mean to me for swinging a day. And Jemano, and your force, and see, as a papa, and I'm a fair red in Kajan say, private school, my who didn't to me, until the only woman I'm far crying your day, and call my school, take up with a canning now, nay at 3.5, and I know dear, and I ready the 3.5 in mammy say, me, and crown, now me medical tone force the Aquanaco 2 months, son, I may a day, may scan, or this can, and come to bear 2 months, and son of this can, or this can buy. To this can buy a woman and your mamma, dear mammy, couldn't credit my son on Sadia, and yamla. Ni krumu village one of near me juma na just say fan hwe nkola no se bedru ya me am dia kwa no two school me bia me froka is red is am dia kwa na san dey aba nti say wa ti this month na me friend no if ya ba February no amane hwe April nim no ma no ene ko yale no ma 100 cedis ana yam say ne month ba ko bi me nso so eno dia yale ka obi sika no tua ye no che so ma 50 cedis ene no so tua ye eno ano no ti na me friend se Brian ade na ama me bless nti sa kwa na won hwe no so what to some do akọ baabi and me do akọ radio show some do akọ TV show be odos no kwa na mpe ho kwa na be ma menya kwan ayi akwa ne die ni test ehu se akwa ne ye me ba na se akwa ne nya me ba enu ntina me so se sadia me so me tim perfect akwa ne ye ne ba de me ma ne mfa hu no hu na me na because me ni ma me ni papa me mle ensuetin hwa akwa no na se da chi bi se me ni ho no akwa ne de aba me to papa anhwa me ensu se me ma me ewu na me papa de bia me kom papa so ye de ekwohwe no as say me ma me so e wan so anhwa me of man ko school of man hwa adwuma so me hwa papa and sa na me so ma hu ni say se me so ma ba ma na anhwa akwa na sa na betima aba de betima ba beto me no aba be di de no de enti se die ni ntam da be dom se die ni so pese die be ko die ni nsam no so na wansam ba ku ye no bi ai pese ebisa wansa ne red atwe nkomom wo kan se usia red no na oyire ahyase no wanka nkire wo e kire na wo hu se oyire wa nkomodie mu red na onhyeda emma uskasa dabi adenti na wodi nachi ma me obi kai na eyo domro so na udo no wa do bi kunu na ma na bro so eyo domro so red nkasa na ye uba ni free mu ane mai sai
so isi ayi me mani free my sak ne maye nsia tama me hunde na ne maye 3 na sisi a the parent form dia no mo ye 4 okay so ne da be wutu aka ho ana obai ka ho a me bai me so me bai ka ho 7 adwuma be no ye oye 4 man osidan etu hwa boapaye na won pese obehwe oba no ana se ebia ne tirimu wo me fa cho mimi tirimu ne de mimi tirimu no ana Mr. Dimi so me ba ma me no kasa na me no ya me hu tirimu adwen me hu ni sa ready ni hu ni sa akwa na nya ne ba enti no anya dai tama me ne tuwar me hu ahopopo de hwe ne ma no so ati ase enso so mimi die no ase eye wo hwe na me de hwe no ma ne hwe akwa no pa ene da be ene Friday Wednesday no and I'm a friend Tuesday na me ba hanum kwa Tuesday na me friend no na ntiti enko ya akwa ne die ni dia o ma akwa ni ska no and o say me Mateo de mema ni bi you know Wednesday no send 100 cedis e de mama na and then 3 days or send 100 cedis di ma 100 cedis ya abai e me ha me come back so be twembe November na bia mu mai just say akwa na nya ne ba na say wo no wonsam je na tie e kire say sa na wote san wona tie nyina wanka sa no sengre ne kura na wo ma usika sengro no de pa me se na me ka so no onhwe no ohwe na ono ne de ne se no se bia wo ba me nchen a se wo ba me nchen na eti se be dia fe na wonko ne nchen na no ma nchen se me nkwa ne nchen o ti wo si dan wo ho no nti sika de no oba ho no ma na ho ye adwuma nti no wo ya de no ohwe me na nso fi where that is saying nyamia domba ko adai ena ni Janet yawo na wa bona no ho ba se wa yamfom so afa oyirachi aba adwaman enti wo mpese wo behwe moja egu wo na ababa wiase na mpese wo behwe no waso won hwa kwada no enti ne pese yete wo so no masem oboa entesa mo no na flamia na me pressure pa abiwa kasa mimi na nzanya mankulu kama kasa na kama mafam tu na me piska ya mama mama wa friend mmoja wa friend ya mama pressure pa na me kasa ndio damu wa tabia abramu kwa me kwa fa na kwa kuingia na kwa kuingia ni badia ani ndio ni mimi jabra kwa na mimi ndio ana wa friend serious power the bar on the power and one piece in the customer and I'm not ya baba ehwe no so na waka DNA wano so aka DNA Nsem red wo ma ensia wo ba Michael ka ho a enso sa agro ya woni Janet edie se Michael enye wo bai wo yire wotime ni di sa agro no mami we fa to nina mesi akwa na kwa ko DNA we Janet na be force no search nkan ko DNA na ni wa ko la no e afi akwa no ka sem sem ngana we di platform wo boa ususu se akoda Michael enye oba we pa cho enye na be ka kire ni na ni ususu a ni na me be ka kire enti enye ne wo hwe because Janet se akoda no hwe no e de twato a wo ma oba ni sky da bai bisa no one of my bisa no na any 3 days ni sandi bisa no se boa 7.9 Kumasi okay catch your backing vocalist ni sa woni person ni ye ni udi nkomonti wonyina nchen kakra na enkomodi bia wo hono ma woni person ye ni wodi ya pese ye wo se ejade ene udi me be kan se ma se na ni ana me kapa enti dia wo tira wo kata le so no na ni di nkomo ana me boa eti Michael aya oba ana senya oba na betche ana sai iti na me se me kwa ko DNA ye na me me person tem ko DNA me na se kwa ko DNA na ni di me ka na ka kwa na menso so die ni na die ni nti na red menso so me de akwa na ba because san say sibia o si hwa akwa we wan mami first say me no can say red o de busumi bia ma akwa na 1.5 uzu benya 100 cedis ba 3 times pe no beto ne just say akwa na ye wo hye na me de ato so nti die ni de enye say mfie wa ha na wunya ya na no nche say na ho no ma nti ese ni mani ye die ni na ti san say da be no so me pese die ni no ye ntem Mike wasi wo pese mu ko die ni no da bai na be kwa ko die ni no na wanya kwa hwe oba ono pese die ni ni ntem ya ene some na me ka se die ni ene ono de ma banti so no na boa no ni ya wo ni die ni
Just asama woni ye kan wo pese wodi DNA no eye yastika ene wonya ye dia wo hwa akwada no wo so so amfie ku a wo boa wo ho mami ontesa de kan no sa no tie ti sai ba na tie adenti na akwada no pese obayi wiyam ahwa ne bibi wo ho no maka enti no wode wa ba no ade e pa na wo ho ni enhwe no say asama wo sami enti ono obe nyame anu aka no kwa sa akwada no so menhwe no pressure na odi ma me no sabe eja hweba no sabe eja hweba no nya sa na hwe me ba no sabe eja hweba ansa na mi to dansa ma no mo wadi bisa wo se ma no tiawda ansa na wisa mi chipure na toso 5 amfa me to blacklist sa me fra wo na me twe twa da bo so me ansa ma fra se bra ya me ho kire me boa me no se me fra wo na me fra chance wo ha me na de ma to blacklist and no fra ha na che that is according to your interest so shall I to blacklist Ewa me from mami ni bi me ha me pressure me life no imi me di nkomo a me di kan ka cho say ade a me mpeni say obe pressure me enti wo to ya ma me pressure ti so no atam ope no ama akra ni ska e bua enti sa na we di anu asikwa na me tenka o fra me tanka mensa ade pa na Janet ade ye wo a ya na ma udi ya ese ubeyi ska kra de ama ne se onfa hwe oba no mami akwala no o ka twan sa me na me si aditro so mami ni ka twan sa me ka akwala ni tin ya na ba di so a na fa ni pa na o di ma ba di so bia o le di nso no o pe ho aba tin ya di ma ba ho nya sa bia o ni obi a o beti aka no kwa sa me ni hwa akwada no okay baba na me ho se ha no de wa ba na how pa na so de yafa no ntonchen ye ntwen komo ye ntwen komo no ade pa ende ha wonti a mama wo pesa wo ko die ni awo wan kasa wo ba ho wa ha me baby o wa de ma ba na me kasa ha me kwa na me di tro me ha me akwan na no na ma hello Red hello Master Red hello okay Akoma FM 87.9 Kumasi hello Janet ayenka kaitu yenyina yema etoda utimi ye mistake bi na to afomo wadwen be yo sa simasi pa na so bekum na yo bentia kaka wutrim trosem wose pepe wo muhwe wo pepe wo muhwe akwada ya ye kan ho asemi e ready ba mame me ka nsu e so for me e ka me mame bro de brehem ne ka me bra me bro keta bonte so say me fo bi moja so bi moja kekro o ma me metena ha nwu mabusuafo ani maseda sa de wa me ye ese busuafo ani mase sa ye koye na nya ready ba magu mabusuafo ani mase ana se me koye so na nya ready ba me kunu so kwa me na tie no ono so kwa magu na ani mase because an say ono so wa bedwene say enkra na me na wo no enya ono so ma enti me ni tim perfect na ready no me de na ba ha no say omo ye nya die ni no hu say Mike no obi moja nso ke nsum ne yo ma na woni Red etwempona no na wosa no mpona da ne hyehyɛ ho ana na me da bi na me obi antinka Red ho tama me hu Red no na Red ne me have sesem benya odoma Red no fine me hu Red nda na me obi ti wanu so na nipa ne wo ba bia ni na me wo man point on be hu Red dem na me hu Red na me odoma Red me nsi ba bia ne obi mepem ne a me de kasa wa ha na say be betimi ateke a while ansa na wo obi enya odo ama no ye nya calculations ni yi mame me say na calculations wa be hia pa mame okay yo Red madam na me bisa say ade pa na ehye ho anti wankasa wo ba wato pa na wawonwo wo pasa chinchina cham yakwaye die ne wakora no so ni na me pesa me koyo mama akora de o ba ndi ya me pesa se ni so o ba na be ni kan lo ya o ba o ha so bi nse o ba enye o ba so o bi ọba wa ni football na ngo wa na bi afro na na bo ye ni problem wa akra no wo be ka kire ya ne se wo hwa kwada no apart from that ye shede ni problem fufuro bia problem o se wo wa de ye ne di nkomo wa ka ene se wo hwa kwada nti fufuro bi wo ho a enti ni afro no wada ma fato yanim
no problem say enyo na me wale no nti me kasa me no issue bia na bi na akora no problem be na wo kasa wa akora no ho apa o kasa me na me obua me se ja akwala no ni tan se e ba o friend na me kasa se ni enyo no 3 big man sa no no Akoma and any 3 days so say me say okay eti wa sha wo ba no every bra ba yi wo no abepem sa bra ya wode tie fidikasi esu wan kasa sika sai ka ban na e kasa no aba wo ba no ntimi enta ke because influence ni bisa ante influence wa akura na ni obetu abasa me man ta na kurada okay enti scan de wa kasa ba na wan kasa wani bo wo ba na nim no e di na dodo sai ya bi ame wono network ni nti etutwasi ayo me da meton kana na bi bisa say gina baby aha gina baby ye na me bisa say sika de wo se wo de ba na nsa na kura wo scan bi bai na mo no akoda no wani hu na nim se wo ba nie no e di say mani hu na se na ba nie di say enjoy that's say hello red meton kan enjoy mani hu na ni enjoy that's say na what you me no bosume bi abo hu wan ya de abo wan ya de na dia na sie no bra wadi mu Michael obua wo Michael 2020 wo Michael 2020 ya ba mi mafu ma ame ayiye no ana ma mi ni Michael shia we from hu akra ni biem la ya ba last month na mama kuma etwa akra ndi Sunday wo WhatsApp 87.9 eta ya WhatsApp so ani etwa akra ndi Sunday wo nka se wo akra na mu aka se ni pedua ne wo hu na WhatsApp ni etwa ndi Sunday wo 3 years ni ai ana di hu akra no red akra no wo 2 years wo hu ni biem to say 3 years mu na wo benya 4 years no di hu wo efi wo hu biem sa akra nya 7 years enti akwa nso oni pedua kwa gina ho a nya moja na mu odwa wo hu say eni ti sam na mchan say Michael oba panye no abepa mu hello red what you can red pese emse na homa no asan ate atombiem ya besan red na enkoma no hwehwe so menti ase menti nkoma na se ba bia aya Akoma 87.9 FM Onua TV so enie Akoma mu Nsem dwumadie no a ene eguso a yede ehwemo no na Janet aka wawa wodi no eyede wawa okay ade wawa ama na se akosua wawa aha ntia ne Janet aka akosua wawa ene ne no etwe nkomo na wone master red ena wo mo kire nka ahwei wo se wone no anyi nsai ma red no ane bona no ho ba se wo yire de na eso won pese obeka mojagu ede aka ne bone no wa ye ne ho eti akosua wawa enwoma no nyame adum won ma wa ba ma wanya mfie nsom na eso kamia kwa sa fedi red ada na chiama no wo se akwada ne nyane ba na red ma akwada no so bra wo swa ehwe de ne mo gene no wose akwada no ese akosua Janet wawa x it is a see ade aduro ne de atokodo agi se DNA test abem asana red ayi yam ede ahwe akwada no enu te ho nkomom ena yeguso etwe na nakuya baba me wa sei na yade ya ba Priscilla Nsem no ya san ede afem enam se nra na tie fododo no a efre no mo frɛ emse eno enya hitches kakra nti wo mo ana efre no na ema nana akwaba wo krom ti ya ba Priscilla course na dem sa dodo na ya semo so na eba yenu ama ye da yetifu ase de omoye ma ye ye fe pa ye fe na yenwie ye se ye trente ya ye nyai chesoa eno na ama yeni abre ye ho bebre akwala no se no wa moaye na yeso ya moa no na ya nke kanoma amomu a de ye bete ne nye papa na enra wa uni MTN for ene ye network sam no amoaye enra nti amade amanfo ye boa ye no entumi amma bebre nim se entumi amma nti se ye twagya so a enye ye nyame ya adoma adwada so ye de ye nya ye nyina abema no nti na de akamu no wamfa ama ne ye bo so nshira to agu inti na esese ene yesat na so na yeka akora ne hawo ne dadwene nyina akire inti wo ye ya amabia no yesro
numbers no me pacho ama bobo na 0599 0599 814 926 0599 814 926 afei 0599 305 202 0599 305 202 0533 48 77 26 0533 48 77 26 edino eye Mary Akosia ade Mary Akosia ade nti mo hwem ewo onua TV no eso no numbers no ene da so no eti se wo sende aye ahwe hunu se edino eye Mary Akosia ade nti yesre mu sadia modom yen na mo boa yen no eye yefe nti ye pese ye wie ye twa aboa ne ti nkra na asumdue ye de eba nti se wo sende ye na ama yesre wo ene monyama yen na nyame ya adoma adwuada weekend nyina yesre mo se na kra wo try na ankwa weekend nyina edusa numbers no ye de agugu wo bebre ya ma emfa baako ufa we na anye yakwa we so ufa we na network fonse ebuni mujen na de ko baako so ebuni mujen na de ko baako so sa nkakra sa ye de boa presla wo de wo se ye je nkwa wa Akoma FM enti wo so wo baba abaji bi akola ketuwa bi a ne hawo ene ni sum egu fom no bra ne bra beje ne nkwa wo je no so na nyame so ye ma wo me de medical ya kan se wo ya adoye we nku ade a now the city be sha akola we ya automatic e se nyame so ye wo so de bi ye den e ma wo enti ye sremo ye koto sremo ye guso numbers no na wo ba onua TV ya eguso Facebook eguso enti yesra monom na momoa ye enti anta wanda sidie no so de edoso sidie ne bebre no aye ntumi enka mwase but adanse na eba no edoso pa na se de ma course eka no se te ko sempo adama na wuyi a ya ka wakoma so asem etoso bompaye eguso na wuyi di age nkwa no na ya me so ya wo so de ma aye wo de o si do hu mo broni mo bon wo de femerade na da hia dem no wo nyame so be hu no no so mo bo nti we di wo ye no na nyame so ye wo so de aye de ama nti ye tiefo omonom na momo aye ye da masipi afei red yeda sepa na network ni mwan so enkwama ne de wo se yedi na efiri wo na me bisa se e de na sepa pa na wo ho ntia wankasa wo ba wo pasa yiram wo ye no so de ani ansa na wo yi o na wa ka so nyan ka so no me ya so ka na kra ho no sama na me de na me no 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 ma bi na o ba mi eni kwa na me fa ho tia na so na wo ntie ma sem nti no ne me ntam tete ye no sa me na me ko ni ko na me ko ko ye nti ya sa me ko ye na me ka sa ye bon tia se ye Akoma FM wokase woni mema bebre na wo ho a na wota ti se woni mema di nkoma na wo kwoche no se woni bema bi aguru medemase eni ma nkwoche ho bi ani mema bi na ba ni woni mema di nkoma bebre na ndi me so o ta hon probi ana so nkan kure e ma me tia no ta ni ma ho pa so enti ma na o ka twa mi se de woni sen wakati wa mtu wa mfanya stage ni kama wa mzungu wanyama dia tumekaa sana kwa sababu ni kama sasa mfanya ni sana ndio dia 87.9 Kumasi sasa to aso de ni etie to aso baba kasa ni sana nyama dia ene o ede o kwa kutu ni sana na msema sana selipa ni kasa ni bibi da na ede na bi tronti selipa na kasa nso ni meso so fi na to agua etwan kono dia ni dia na akara so na ba so nya na ba ni ti ga me fi dia de mate na me gi ni san na agba ni hwe na ma o Akoma o akara na o za mi a different yin bibre
Emma me now who do cry no be who is out for and I'm so out for and ban off for my dinner. So be our guarantee. I want to be a new meeting because no man and be alia so be come up on my cemetery. So I'll probably alia or Catalania and Canacran and say, Susu. So, Mamma didn't know what say, I am a mamma didn't be a nurse, near the my cousin and then to my book. If you put them be about me sooner, the better. And you know, able to a friend and car, the kind of person my friend is the car on the but my cousin, one a bigger beer. I see, it was red. So, me person here, you be a scammer, I mean, fine, and that's one beer. I see. I said, man, can cry there. And I asked him, maybe mammy, I say. Until you know, my scout, and I have no scattering, less than this can be between the chairman and the cancer and the car. A man was from the cannon, so young, to my seconds come and come over again. If that be a friend, I know man the pressure, or friend, I'm so minister. But pressure now the money, I know so, as I mean, he's to the family, this is me counter. Because come over, you can't trust out there, there's some discount, my name can't come in, my son. Now we are there last. Moving like a caco trees, we were flaming. Now, my cousin, really, I'm going to money. I'm so. I'll throw away and sign a clear beer, pressure out the mamma. I'm not being to 7% use our plan and body, and no quack will be on you. Was a sign a clear beer. And or no quantity now. No, so you have no quantity now, no quantity beer, you don't know quantity now, we are being my brother will see. I'm a problem, not me answer. Why they was what you call I'm so it's what Akoma 87.9 FM and Omia TV so to for my what my baby or catch and so my baby my friend and see a young friend seminar me car up and no quack will be and I also say me a kind of clear no quack will be and you can't mark I will be the quack will be and so be Missing a quack will be and to be out the make on us and upon us and near one I'm touching to be in. There's a 1 hour and a young fast one of the years, one day will not be not continuing. Maybe after me. It's not just red, the old canning in an yes, so many man near to try and send me be the yard dance here. We trim the Akoma Monom. William Sam Michael and Yawa, and until I won't say that you Yamu Shakwadano. And I am a crowd be an incredible account. A brother now will say a crowd in your banner and say, Mary say a brand new send by and a woo. Janet to say brand new send by 1 hour catch and say, oh, no, and I'm some person by a bonnet. It's about one in the one. Me can't ask them to change. Some of them and other catching things and so. Some of the catcher 1 year or quite 2 years and maybe. I'm passing baby I know and dance here. And then the sergeants know on the singing. Into a bra, you and the career. I will not be a better and say a copper. The only and the catcher and say. Then I'm what my little one and copper, yes, I do. I think when you are pregnant, come in. So that kind of club behind the bois. Not just said, yes, I did not say no, dear. No, no, when you are better more when Tina Castle 111. Barbara Castle to be under the women. Gina Babu, so I didn't quite see why. I don't know what I'm because if you are Janet, I said, or was no, be another one tree when it's covered the berry. It's no castle was Senon. And I want to Morasa one more. I'm actually Mrs. Rebecca process and our you saying I'm a man, a crowd out the women and Casa woman 1,000 that no moment said the Jay Yam Shakwadano and an empty Santia, what do I bahano? Madam, no man saying that you may are saying you can wire the amity. So a cat and Zakra, maybe I said, we are weak, we are 1 minute, you mean, and I say, I remember one summer now, a hammer with the Mabana and so one. Okay, not just as a Siano, Mummy and Onion, and I'm arguing about what you did and no sooner.
DNA ni de na me si ni yes ka me kwa ko ni DNA ba me kan san san me ana fa wi ti ni kwa kwa na me catch them DNA ni de papa because me say you see a one man here no enya de say be kan wo say sika be sisi ai eti sam so be si ye DNA na wo say mike ye wan kasa wo ba na sharp say de ja shaba no say de wo shaba ba nya sa na wo show ma no eti wo ye wa ko mta kwa na ba mta be say ko ye DNA say ko ye DNA na sa mike nya wo ba e kan matua say ye wo show pa so dia red wo ba do ba no show ba no say red ni we ni ma say wa ko DNA na ba dia say problem dia no so DNA na mitimi ma na wa ba say fie mi na say fie du na wo nya sika nya ya eti wo do wa na kan ye say ye na wo sha akula because wo sha akula say de ja hwe no no because akwa na wo say wo mpa na asem akwa na wo say wo no no eti mda kwa na be show some da kwa na be show dia ready DNA ni dia say wo by force ya ye DNA ni na wo sa kwa na wo ba na hwe yi yam na sha akula no red Ame koko tabusa ni mfanye DNA ni de koko tabusa ni DNA ne ba metia. Okay. Sese de dro na awose yetumi ye DNA no na akora ne nya se a obehwa no nti da ban ana opese wo ba na mse ya boa ye ho a ye pese wo ba na ye boa na ye DNA no da ban ne hwe wo ne pa cho de bisi apenya mo number no de enu nse ne pe ba na de na ba ni akwa ko bi. We de ye nya wo afidie so amansa nyina tie hye da da ban pa ana wo hwa wo benya ho wo baba na ye DNA na fi ho Mami, me ba DNA start na no boa. Wo de abra ba wo baba no na hia. Eti da ban na baba. De me kan so me ba ni bi aye kwa ya de no bi a first kan bla ni san ya de no mi nya ya. So no so the problem me ba nti ni ye ni boa me ne ma no. Aha. Me ba. Red, ya ka wo bi kasi yesu se enye wo sika ana de ye DNA no. Yes, bra. Na enya woni akwa ni DNA da ban ana wo ba. Ese nye musika na ya bi ko DNA. Hello. Enye musika ni ya de ko ya. Dabi ba wo ba ba mi akwa no ene hia. Ha sika ye aha ni bi tiata. Wo de bra. Ba bi ni pese me hu ya nka ya bi bia ya meti ya ba ho sisi akora. Okay, ani bra sisi a why? Send me ya be ni na wa hapa nke ni beje. Why? Me percent ya se ya edina. Ai bra, ya ka sa ni pese ye DNA no enti bomoden ani bra. E ka se. E bia e ko e bia ni mu bi na akwa na ne ba, e se de ba ni na metia na ya awe. Sa na ne pese ni. Mike, yes bra. Red, yes bra, na enya wo no ba Mike ya DNA no. Yanka sa ene pese ye DNA no. Eti hye ye da ha baba. Me ba ti. Me ba ni ye DNA no. Inti de mekan. Aya me ba fine. Me na de nson so atu se me ba na me kwata na ma so bi abede di se me ba. Inti akwa me he no. Ba e kan na baba ti ni me ti ana so ni ti ana am pese ni. Okay, Mike, yeah, show na what you said ne bomoden na ebra. Ya me kan wa ni na no. Me say DNA me na me se me kan me pese kan ma ba be na mo se memla na yemi DNA ni ne sa afra no ya me ba e kan me na metua na me pese ni because me ma ho boa na kan bi DNA e bia sa ti na ma se me nso e wo ho aha nti ho na me pese ni so ni na na ene ti na wa se me pro Mike Red ne ba di kwa na me de friend no Red ha sama wu ke ye nyina nkra ni no tete nkra no ye mfiri mu sa wo si ye nyina sisi enka chawo se na e ka no wan ne betua na ka no wan ne betua wo ma ye sisi ye ma ye wuru ye sisi ye no wotina si ye na wo de ye se bra wo de se bra wo de no se wo ma na ye wo ho no ye ni wa hye ne kama fe kama wo ka sa Red ma wo bi nkabi ti yesu ye die ni bi yan na wo de aba wo kwa wo si wi po na de wo de wo ba no wani age wo pese wo ye die ni dada eni ya ka cha se Red bra wo de wo ya ye na ye ni doctor betima se ye ba ka asem no na sundia ye de aba ni ye die ni no enu ano no na se se wo gina fo su a chenchi na twan ye ba da ya ma na ye de ya ye yiye ma ni problem eba
eti na what you say na ya hwe nim say red o baba na what you say na kura kwa wa nyame abuma Monday meba ayo okay ya da say ya ba hwe nim Monday wow owo ba ya ba hwe nim Aya Akoma 87.9 FM na fei Onua TV eso Akoma mu nsem dwumadie eso enie edinio na wo se na nei ya sam say wo se ne kwahia na wo bisa no wo bisa na che say de akwakwa ne say pastor betnem pastor bra say ya sam wo say sam say de si atiniga wo fia say Pastor Julius no to say kaneba obetua Akwa ready no anasem opeso ya ma na asem de ba no bi na asem de omra mande wa ka sakwa tim se coach bi na wa kire na wo coach na okay ni shia be boa no bebre bi na kasa asem na nya bedu nya ba ha aboawo no no so kwa de nyame ado no ase o pese third party mrem na emma na so de nya ba na aboa red na emwa red say ye wo mu bi nti oba je bi wo bi ano ye ne watena se ne ne waye na so de office a chinye kura wo ho se de abaya ye kan ya na chinye kura wo ho no I think die ne be prove ye die ne wie na se ye wo ba fine wa ka wo ba se de se so hwe no se ye wo ba so a afi na ke bi e wa cheni wa bu oguru so na akotua na de nti I think say we ne papa mu poma ready no aha nti omo de so baba Monday ne se de wa hye na ntumi mua na ye mua Pastor Julius Naba and out in kana haya Akoma 87.9 and afei Onua TV so ye ko ba heba center near de ye nkase ne nompemu yade ne de akọ na chamfo ba watu ase de amaye enkase ne nompemu yade expert awie ebre mu wa bepie mu e wo man Ghana mom abaso bode ne de edoso ye kase ye bobo so adaje bebo ye eti wo kase no ato afre hom anase wanya kwanhia madopen emu abu eye spinal cord no e na wote ya wachi bremu ne tutu pa bomodin ne fakom na won mo hwe na won mo entoto bibia kama enfama yade ahodo bebre na chamfo ma etu ase stroke afi gonno say ya dammo dofo bi anase obusuani no sabre wo ya bodam eya tia fa so bomodin afako etwere ne fom yade ne nyina won mo dra wo mo editu ase kumase atonsu agogo ba bia hospital no e won wa ekire wa pe e na chamfo ba hema center wo mo so edi won adwuma 024408 3482 0244083482 Diamond insecticide spray and coil and so ewo hopa anti bomodia na so pa bia fiefie mum ba bibia wo bia na de ntontom wo nse ensuo no hyase se to se ya na wo mo so abapa eto ahoto so no aye Diamond insecticide spray and ne coil eye kama papa mo amoye store no pe coil abeto anya ho mfaso a ene bomodin pe Diamond de ni binam se wo mo de no e wo mu mako edumienu wotone a e ho faso no edosom 0592185548 0592185548 na head office no ewo enkran tudu wo mo ewo Ecobank dano echi okanshi ene makola enkrabata ne bi nso ewo ho afa di opa besia e dia sort emergency bi dia twitwade age ne ho enko quick credit investment sa wudi sha adwuma bi ase anasa wudi bi adwuma wodi tretre wadwuma mu aba adwuma efo bosomi adwuma efo na bosomi no edu 21st say ya he obi abotom ka skani ba bia emergency bia ba wo ba yade na wo pesika e dia sort wo ha no a eno a ene quick credit investment eno asa wa fa phone na wa from so go mo so besia ne se di open wo bia wo mo e de ma esi ho e wo fom e bra no so wa kakrakra na watua e de free home eno eno Ghana card 0596920833 0596920833 0596920833 na ya channel so say wo mo besia e wo internet no ehom Covi organic tiger nut powder e ya tadwe kama e na wo no mo ayam vitamins ne dos wa onim say tadwe de he woda sani bia ni matadwe so emfa so enti obi a wo betumi adi bi say wo ye ba pemfo say wo makwada no fo Covi organic tiger nut powder ya bomodin na fa bi fra waduane so hono no pa no se koko na wudi anu asebi na de agum say yankwan na wudi anu asebi na de agum enya san so a wonya nsuo de de anu asebi won say eye powder na wa hono ne kama na wabo vitamins bebre e na ewo mu sanso e na minerals ati se calcium iron any potassium nyina ewom eye e de mani pedua bia Premium Nutrition Limited and a day aba edwaso 0505408862 0505408862 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown de papa
edepa obi a wadi bibia di kamfo eye kamapa enchare be wudi si ja so asese na ye ready wo mo edi wheat emo ani soya beans na ye fiber ho ode no edoso protein ne energy nyina so wo mu a eboa ema immune system no ejane na so de anwa wo ni nipadua mu ono hu se cholesterol dose wo ni nipadua mu no ye nto nchia ne di tombra afoforo bi ebete so kra ama wo nipadua no ade no ho we nkwada ne panimfo wo bia etumi edi 0246697358 0246697358 3p garlic mixture enso wo we de entena ho ema yade no enyiwa wram ansa no akope anu aduro ene de entena se eni alaje so hono eti entena se ma yade ne ma ansa ne apanu aduro eno ane se da ne da wo be bo 3p garlic mixture ede gu ni paduam enam se emu awode no edoso vitamins ena fe minerals nyina ewo mu a chese we de garlic krogen ena wo mo de ayem ensuo mfra wo ma mfa nkaja bibini nsa no eti oda se ni bia opomodi ehia won mansa nka be wo ye ba na wo kwa fichire ni ma nkoye wo fichi ko na se wo hu ne ma so a edro no 3p garlic mixture se wo pharmacy shop ana se herbal shop na 3p wo nton bia wada ma wo ba bropa eti bomodin afre ne to be eton 0201000021 0201000021 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wama kranipa free Germany, Canada, Spain, USA, France and I want about woman Ghana. And to say your wallpapers are F and your colors designs a journey natural and one Alaska Star Enterprise. I feel when your bed sheets, blank curtains, original curtains bar, TV strips light, air posi chemicals, waterproof chemicals, and stickers in a beam, our Alaskan chain at all. So we turn bako, and the aquasis with them and answer we are to 4 and I'll pen it dewa, what tupa aquatonia, and your bomodian furniture, a Alaska Star Enterprise. Kumasia Doom, Mrs. Anoche Plaza, Prudential Bank, Dankesinwa. 0544114878 0554114878 Dawood Herbal Hospital SMN Kanchom say we was see yade pa e chiro so a Maunsanka Dawood 360 capsules eno na aba memene e topa ye na acha say wo de 2 sisi yade no ase wo mo san so the ointment e pi wo so ete wo mene topa ye no na wo the ointment no e srasra ba bia wo te ye no say ye joint waposo no e betu ya ne nyina se amode ho afei de malaria dokoro no no dimini die wadro e Dawood Herbal mixture ne mane aye sehwi eduro hye so wo akwada wonyanya mfinsha du ne nsam soro wontimi enum bi afei wo ba pemfo ene wo akwada nufo no Dawood nwei enya de se obetimi afabie 0244886437 0244886437 yenko ye second story no eso obapa akwaba ye no mame udi ene baabi afri baye ye frame Patricia ye boa me free atwuma twede na eba ha wanim semi se wusha wanya mpiezan me ba cho 20 years okay dia na donam me ba cho me ko school na me be ma bi hu me no ona me kata se eti Patricia hu me so na ye nane ye hu ye ba sese ya Akoma FM Middle na what FM 87.9 Stay by it's not check akra mutina be na e ko be 1 year ansana meneno ebe woni no be benyem but na woni ne da but na nyinsa ne ma na wuyi bibi ono correct me ka chem say ono kra na abebubu nkro nwie wo mema busua mu de ama me so ne me da nyina na mintime nyem na no asem na no oya so mo be ka kire wo de ono na abebubu de an nkro nwia e mo busua mu mema busua mu ada wo busua mo ngo ya wo pa so ono no che so me nyuzu edro nya hwe but one me da na me nyem ada no aka che ne se wo pa wo 87.9 so waka acha ni sa wo pa wo na nya bie no no na abebubu nkronu a da wo fi ya brebe na hu se na no ya pa woni ne trenya se ya sa abehunu se devil anu ya me no ya panyin so e de ne si ye panyin so say no mama me wo ne ketwa no oye bibia kire me odi matem bibia na no woye na me kokan na odi matem na February menini nyina onamu menini nyina efi abu akwa aboso ho no nti ekoye no February no me kodu ye nyame menses eti March ni mu me nya me menses
na mo na na mistake amends man kan kire ne nsem ye dey menyim nti February ye wa April mu na me say ade ameba fie ti ni fie wa na ne kon say obi a wo yiri na na oba betena na wo nko fie nja so ma me ye dey me bae ti me ba ni wadamfo bi wa kof ni wa bu akwa na me ka kire nsa akoso ya say na ye dey abo na so wo yiri sa ade yin nsan ye dey etugu sa ta me ka kire na fu me na bofu me nsa ti me ka kire madamfo no me di o ma maduro me di kan ni hu moja kituwa bi ti ye ni hu ye na me feda man ka kire say word say my name intimo me di abra kan moja kituwa say se maya ni se ne ba ya no wa ni kan ma reda man ni adentia because na me say on say na me say beba because we want to know be one man say wanya wadwen say wo ba wo na me say beba na me say beba one man me ba nyabotre wa fa bema one say wanyi nsɛn wo say wanyi nsɛn because me ma dwan chim sibet na yin nsɛn wa dwan chim sibet na yin nsɛn eti na wa mo na mane no eti wadamfo no any red wo na di nkan bo na mane madamfo no adenti na ne bema nyemo na wo ni nkan bo bema na mane ansa na wo bo wadamfo mane but you had a mistake okay to sorry enti no me bo madamfo na mane me do on my do an February yes month me se do bitima ba say menses na if you see mo na aye den etimi ba etimi de na me se bi ebeba sa 3 months na me ka chima madamfo me sei ana me so nim so wa yi ntemi mo ka chire ne bi oba me madua dey ayi nyin no tim kwa ka chira madamfo me say o wa yi de na ye dey say eti madamfo no na madua nyin sen na anye dey ama na me friend say word this am me ba ho no mabanyi no na say na me se yi yen so ama moja kitu na say ma fam yi rechi ene na abo adwaman dia no nja say me nsa ma ye boni me nsa nye boni a eto aso mpirem enti sadia mane wo ho ye de wo owo na sakwa ne ye me ba mehu se nye me ban so ameden mehu na okansa na msu yomati ti ni nsa na omnya 4 months na me ko no no ebu akwa ti man ko wo mbi ma na binya 6 months na ko ko ye den wo ho ko kire no ana ko gugu so pa ja me ko na ko gugu so na ko di be 3 days ko ebu akwa ho enti mi ye me sa na me sa baaye ti me ba ne di be 1 month na sa ko ho ti me ko na nsuo bi and hospital dia hospital ka dia no wo shema ska ko hospital na si enfa ni mama mpode because what on yama mama ni pe ni me twatoro 1000 kula ma sefa ko ton yama eti ni papa so abijan ti me frɛ na da ni ska wo na papa bi ska mi de toton ni masa ti ade o me ni hu so de man ska ko to 100 si ni ko to samana eni wo asa ni nyama mpo wo nyina ti na okokoda ko gugu so ni nyina ho ba no ne ba ya me ba de o ja me kwan bi abasan ebi on ma se mo me ba 70 ebi on ba kwa me ko se ma 80 me se bo ma 70 ti ebi on so nim se so no frɛ ni se ni ska on mouse o twempra ni nyina ya twempra ni nyina se ti se bia o ma ya twempra na me nyim ya de so hu mi dia obama miska na so hu mi dia on ma miska sana netie eti na mo me di kan wo ba panyin wo ho dada we di kan wo ba kwa dada di asana ko fo obi kunu na ha na sa panyin okay eti me ya no me ba sa no me nunam ho sa kopem mra awo kan me ti da ba de December no me nyank o mutras me yenya November no na me friends word ya tena ye November any 1 year was ya ntena ni 2 years kra na ya de 1 year no se mba me fa ba ma bia ma nko school dia so me date die me bot 1 month ko ma no tena ye nyina Omia TV so enie Akoma mu nsɛm dwumadie na agusu aya utie no ye ko ye second story no eso na wono so ne nsɛm a wode enam no ye de ato so ewra kwa babiem yeah no mama na so de ne de sɛn yeah from Patricia bua meta twuma twede wanya mfie sɛn pacho 20 okay de na do nam me pacho mi ko school na be me bi hu me friend first to sopoku agimai ohum no o ka so peme na me pene ye na on to me na ko school ben SS na JHS pacho SS efia kobi okay na ugina sɛn na mi gina SS2 okay na peme enti me ko SS3 na nyinsem ba mu 4 months ana menyem ye enkra ma mi ehu mi nua kuma na ehu na ogba ma mi ma na ese menyem na ma mi busa me na mka no kra ne kire no na ye ko honom ye ko ka e ko boy na ma na ese menyem boy na anya antum ne papa de ni krom kasa ebusa ne se one me na enyim na o si da bia nye one me na enyim na one oso anya one me na enyim
ana maame ma odi ne sabankum ya kasa kyerɛ mam didi maame atam na papa frɛ sɛ ya mmerɛ fie ne ya kɔ fie ne Monday ana papa ne bra panyi ba honom ana omo ka sɛ ya de ya kyene kwatum krampo na 100 cedis ana omo bagye na ya be no ɛwɔ honom ana papa ma ya ba fie nti aduru fie no ana papa ɛne ne bra panyi omo ba honom na papa ne omo wakɔtena ase na papa bu so omo so omo de amfi na abagye ana ase boy ne na abagye nyinsen na tum na omo say boy ne na ka say boy ne na abagye atum na omo ka say yo enti ne Sunday na omo bra me 1.5 from mam de call hospital fiti ho ontensi ho to de bia na abra me 50 cedis to de bia na abra me 30 cedis enti mame ana ya mam na hwe me mam ko school chire me exams na wie ye ana me de wo cramp no boy ne mam san ni iska edisi sister bi so oje asem ni gina mu ana o se o mo ko to ni o mani nyina ni o man kra mo antoni nyina o mu je bi wom enti o se be ma na ye fa ni sen first to poko agima o no so nya mfie sen e ba cho 25 Okay. Yabato nkomo no so na yenko Dr. Nchen na ne no entwe nkomo ansa na Patricia Nsem no ya baba to so na etoda semi se mo ba no kra wose yesechire ka kire mo pa yabato nkomo no so na no kra bi wa yesechire aka acha akora wo ko school mo bon se akora wo ko school okay doc akwa ba okay enne ya pomodin enkomo hin ena de yefam da sebru mechia ahwefo ene atiefo nyina abusuafo akwantuo heba clinic for ena yenemo ahia yi yebusa sede mapom esitie na sede da ye kano no yesi ebitie ebi nso entie krakrakra sanse yade ede nipa ni bi agu afiase yade ama enipa ni bi etete mosaafo no nyina na ye kanfo akwantuo heba clinic ede amam se yade nkuto na ama woni da so asa yade nkuto ena ama woni je atoba hade a kamakoma to yem nafu ani kire yasuye na nyankopon enam Dr. Nyako ene na pamfo so ubenya wasumdwem ebia busasa akwantuo heba clinic yasuye na ewo henefa na henefa asante mantem ye Kumasi asafu labor runabout udu labor runabout no so afọ woni kire atonsu kwantempon no so kai efie baako mienu wonsabenkum so obohu akwantuo heba clinic ewo sanso ena wo enkranso a wodi wani ba kire kwashiman wodi akwashima kwantempon no so si traffic light no ase wosi abusasa ohwehwe akwantuo heba clinic anase ohwe presby asoridan no akwantuo heba clinic ene presby asoridan no ena ehwe animu takradefo anase mepamoche eye tachimanfo enso ede wani ebe kire chamari na school abrosan no yene no ena ehwe animu ewo ahmedia ewood sanso ena brekumfo nso ebekọ namasua lorry station bent bricks abrosan na se eho ena ubehunu akwantuo heba clinic ewo bia maako enan ena wo oman Ghana mu hyene nso se akwantuo heba clinic ye adwuma efri kwasiada edi kwasifiada anopa no nso kwasi anwumre nonum anase enipa otwato kra ebefri aso ho no makọ ebia wutie yan na wo pese woni Dr. Twetwe enkomo anase wo hwe wo se numbers no egu akasamfoni no ase mepacho mebuboso edi amamo esanse ebia na obi ho no ma na otike mu numbers ni eye 0246 628508 0246 628508 tosumienu eye 0241 29 66 0241 29 66 upusu numbers mienu a ubenya Dr. Nyako na one no atwetwe enkomo abusuafo awiabre Dr. Tun Safre wono ma ewo ani hu hawo nyina se wonfa wani enkyere yasoe ho no na edom ehunade ewa asoe ho edom eyi won ahwehweniwa egufom ewa akwantuo heba clinic asoe owura bi de aniyade efri amanone eba man Ghana mu se obepa yarehwe busa ho se ade eni besi na obi ewo amanone na nani beye ne ya na amrofu emfidi ahodo ni nnuru ahodo wantimi ansa ne aka kire se onkofie na ode nani ba kire
bemu eno na kire wo se na ani hu ha no na ano odene papa na enhyira nka Nyankopɔn se owura no bedu oman ni mu ene obebo na se amane ena ase wo se o se ye ani hu ha wo nko ena ha wa kan wakoma to yem me a me ye wase no maso enipa mienu nsa ede wono makwa akwantu heba clinic na wo ani hu ha wo ene Nyankopɔn adaworo ma omu nyina ehunu ade a wonhye ahwehweni wa bia ena nase no ede asewi eba asoe ho enhyira nka Israel Nyankopɔn se owura nani su ana aye ni kusu esuma na eduru no wa abra ade nsaye ade a wo hwa na onhu ni ye no Nyankopɔn enam Dr. Nyako ene na kwantuo adwumayefo so asa wowura na yade amasabre ye kasai wasa de anigye ekɔ amanone a wakɔ akɔto na adwuma so enipa eba kwantua so ya enya yaresa ewo ani hu ha no yesi ye ka enkadagye bebo yen awiabre wu tie yen awiabre wu hwɛ yen eya wo hwɛ ade a wo hu ni ye sesei uhunu niema mienu sesei eniema nyina ahosuo mechire kala no aye baako bibia aye fufuo ewo ni so eya na ebo asi wani so sa kane ato wani so na wani no efunsuo mesrawo sa eha we se nyina no akwantuo hebag ne kasoe ye na yetu ase britia bi mu ama wanya wasomdwe hwe owura no obaaye no oba ho obagye drum frenu oba first one obagye second one na nani so da ho yende yese ye de ayaresa papa ba asoe ho a ne bo edafo akwantuo hebag ne kasoe ye oba medofo yen charge nia wo ahoden beso ye be kire se na watwi adronie na watwi mienu adronie na watwi miensa bosome adronie nia wo ahoden beso no na wato wo kɔ a wokɔ no adronie wi a na wo do ho aba ba kire doctor akwantuo hebag ne kenko a na wo benya sa adanse anasasa ayarhwe papa yi ma memfa doctor numbers ni entudwa biem bia wo pese wo ne doctor twetwe nkomo fa wani ho anasa yarefofo bi dawo so a wo ne doctor betwetwe nkomo o 0246 628508 0246 628508 Tosimienu eye 0241 29 66 22 0241 29 66 22 ene doctor twetwe nkomo bia wiabre wodie no de enye ani hu hawo wodie no ye mojabroso na ejejewa wonko pressure wanomoduru enkofomo ada for woni kira kwantuo hebag ne kaso sanse mojabroso na betina woni paduam a wodi di agro no ebetimi amwanya akomayade ebetimi amwanya yade efro ni se stroke ebetimi amwa wakoma no agya adwuma ye prekopa yese wanya heart attack anase heart failure obi ehwe yen sabre wo pressure pa ejeje no mame kan kire se pressure no ebetimi amwa wani asai pressure no betimi asan amwanya diabetes yare bia ni papa na ekum nipa yare bia ebadodo na so a emwa wonom nkaye eno nso ntina ye kanfo akontuo hebag nke dia ma wo se wakwa akɔkyekere wo nsa no wahunu se pressure na sha ase epagya ese dua nwa ne ebe wo ne etu ase na yensensene so entempa no titumika fo ni kire yaso ye honom na bra bagye adro na pressure no enkokoto de eda obi de ye asikire yade obi nso ewo prostate enlargement okokata so abadwunso saa odwunso na ochim dwunso no so baba eba ketekete bi etise akwara foforo dwunso mesra wo fo wani kire akontuo hebag ne kaso ye bema nupanom ama prostate gland na ahonhono no atwetwe amwatimi adwonso kama asikyire na atani padua no mu no anane afiri ni padua no mu amwanya asomdwe ani ahoden de atenase bia wo hwe yen wo de no ye infections odofo infections guma hodo pi na mamenka gono ho asem enkyerɛw gonorrhea etiti enipa papa wa migraine mu ha na yade bia eba wo so a wanhwe ya wo de bewo wo manso anase wo be ma wo ma anya hawo ewa awo mu yade bia ye fa no wonam atopan ba ko bi obi kwoto ye no enne sabre ye kase obema bi hwe me wo ho na odwunso wote ya wankasa woni bema mu ukowe se bema anwe ne se na odwunso a ahomete bia wo hwe me sabre wo sase hu se nsuo pikan bi efru bema no mu ba ani ayese akokɔ srade bisa etore bi so na ani ayese fufuo sa mesra gono na ebo won kaye no gonorrhea betime ma yo akofom
gonorrhea betimi ama waposo aye oya gonorrhea ebetimi ase wani odofo tutumirikafo wani kira akwantuo herbal clinic asoye ebia obema na fiti ase a airphone ewa na obema ni mu aka wo pe eye gono na ebo wo nkaye no oba wo dwonso a wo nso te ya wankasa eye na ensuo bi ahyase egu ani no eya yesa akokɔ srade sa na ede enka edi akire ama wasensu bia na ebie oba wo hwɛ me wabu wo nsa anasa wanya wo bra nasi nanso so ema wonya mu wo nsa anasa wonya wo bra no ewa na emoja etu anasa woni be ma di asiamu a na emoja etu misrew fa wani kire akwantuo herbal clinic asoye eya wo te ya ewo wayase ene na gono na ebo wo nkaye no bia ba kopa obetimi anya sa hawi ene nuagubre eya akwantuo herbal clinic gono betimi atwa obema wo gono betimi atwa oba wo misa eyade a ensese wodasani esoso bia ba kopa obetu gono ase eya akwantuo herbal clinic asoye ewiabre me kanfo akwantuo herbal mesha ede amamansa nyina se osa ene how typhoid ene how umoja so ate a akwantuo herbal clinic asoye ena ye kanfo ede am akwantuo ko mesha etuko kwase na akwantuo kenso so asiesie ma amama ahimfie aye kama enupo benye bo herbal shop any pharmacy shop and over the counter so bia ewo wo mpotemo me the doctor nyako numbers no tudwa de twato na mama musu sanse mpanyin se kasatenti ho ya nemfo so mpamu da doctor numbers no eye 0246 62 85 08 0246 62 85 08 ya tosmenu 0241 29 66 0241 29 66 22 yakupon onshira Ghana manyina doctor yabeda wonso wase papa se ewiei woni yen atwenkomom ede afa ya pomoden Nsem Akoma 87.9 FM Onua TV so eni Akoma bu Nsem dwumadie no a na uguso a wutie ehwebie ewo TV no eso medin ede ama Serwaa Sarpong meti adwaso ede ma cause Pastor Julius Naba wa wono wa paise ya to saso ena na nakua koko eso ewa ha na yire eso ewa ha pastor mesama wakwa babiem akosia wawa ana wose de your friend say wawa akosia wawa semi ba ma no so baba de ne so wadwenkyere ne say okay Chagana fo nyina ama sa ho ye nyame adom me ho ye pa ana kwa sa ho ye ana ho ye mias mo ha ye de minsuro Nsem wa ha de bia e fine okay se o da mark si no problem front and backless stand chat no my God. Yes. My God. In between. In between. Na be won dem say say why dey ameshe obi was so good am on engage ba o dem ba jo be am enye wa na enko say wa da share ale avere that's it na mo kana mo pesa mjeze na mo pesa mo kana na bo aje keke mo ye mo he ama amane pastor ama terminator wadashe papa Reverend Augustine Kofi Bempa on the Assemblies of God Ashanti West Region Superintendent I mean papa my God right I think Red Akasa na de bianam tai ka kire mema no say your friend na say auto boss na wo cheche wasemu na aboa wo onsa acha say na Red ye no wa say na coach mi wa kire eni ade a ya o se ka say minim ka say me eni ade no de biam ka say your friend na wo de hiye ne akoko ne sa no ma na wo be wie no wa ne patapa
patapabia ani ade anope akoye oba patapabia na de so wa ndi yesra wa anya na bo na so obi na abebo no kwadu obo kwadu awie ne ya afro se kire wodi yemu na ye nte wodi ase afi we ntokwa nti eba ne se na aboa but don say me sure say the ama doubt aba mu nyina ye onyensa ya no say onye sure say onye mo no ho kakra no on say sometimes no ne be ma fufuro e na kodi ahia na saa asem we de bia ye ka on say baby ya na tama be ma bi dwen say akola we nya me ba ne saa ne o ma ne ye me ne na na akua twempena me ne na na akua briki ye na ni yi bia na me saa ne an enti e ba ne saa se menyema me ma no se menyem enti bo se wo ko hia an we afinu wo hunyin se no e ja say ye akua dia asa ye andia saa na ya na problem na kokoye na fa ko kanti enu na ya na du baby na me ma no nso na ayo mo say but on say that out of ye die ne zenjia akwa na mo ma na hwe ni ase a what do you say what do you say ade de be ya me ba nje du ba bia na o de ya obi a to nche na nkwa asom sa enti me mesre na say oso obeba omra na nyina ye ni ehia on say de bia na me ka say ma no ho omo problem nyina na say abaredi o balade ba kwa seti asense nyame de ho adomdom mema na nse ko social media ba se ma na bi ka na mema na mo ye ne sen na mo amikru yi oba afia na me bo akoma Monday na Tuesday na Wednesday na afede na me ho me krate na se mema mo ye ne sen enti mema wo mo ye sa de nim se enafom na eba se wo be ma no wo na wo ja wo mo so a sa hit no ko omo so no ene mo omba de bia no so ti ase enti mesre ne se omra se ye die ne no na se nya ne ba te se de na meka no afa ho adi ye na ye oba de ya ene no se aye masade se because oba me anu me kan me se ke oba betutu na ba radio station se me kunu onhwe akola na me na wo na che se na abani na wa ka bi na akona di wase waba we oba was 3 days na 100 Ghana 100 Ghana ina ama yati ya ina 100 Ghana 100 di si dwemu entohwe 100 Ghana wo ka se wo fufu aye nkwan ya he enye hu so ta se wo di ba na na 3 days ba to asanda da ba se di no ka nya di se bi ka wo se ko se ni bi mbaba enti se 100 na wo di church se me hwe mbade ya ni ye di na bre wo ye di ne bre na sa wo ko da kalipo da ahona bu se se nya bete nti mesre mema no de bia metu omofo Ghana fo mema yenim se an hit wo hode ba to pabuo no so ba emwa mo tese no so de ka fofo na nam o se gaja mo de tim hot so because hit wo man nim tiaje ka onya abaya bia nchen ho na dan nchen ho agaye no ho na ka ko anim na but enu so awie ye e de kana e ba pade adifo de tese eti mesra mo o ko to mo se e ka de bebre wontim ntim wo ja no pa ba bia tana wo de chekere mo ha mo so abre no so a enu abe peje ne mu na afi wa ye wadwuma na abo anya sai amunum aya de wo so be ye de obewie na e ka suru na so and mai so ba 500 million 600 million for man aba wo ye ni so o matremo 1 billion so o matremo what I say wo ye ni meji 600 million wo ye ni meji 500 million wo ye apartment aka ho no oje fridge ni ade na na mbusa na nepka mse se no ayi mukoko na tini mukoko na mtia toto papa so na anda ri asema mo ne be ni abenyi bi ase feelings ayi na ne ekoje na fe ba kofo na ekobo nka ada ya enti mesre omra red mra ne entrance ye hia ne ye ntoto ye sadie ne da sese ye na be ma no kura da dia ne akoy me se ye oba no bu se ye oba ne ye mfa ne mo na kofo na because se wa ware ne be ma fofo na tie ti na the office na the waje oba na ne onso na akotena na wakwa kofo wade na edi asomdua ba ne ye nya fo no be fo se won hwe oba wa bra onso so hwe no because akro wate wa won chen nti se won hwe no o hwe no e face usi na afia edi asomdua bra won abaye na mo nyina mo ntem aya asomdua na atumi aboa ama me da se ye kwa ma na so nana me question amoba yi no ama me ya ansa na mode ato so asa na guess aba mu nsura de me wo yire eso still asa me do no yetimi di akire to da ne de show ani sa no a na tina na wo ko hu yi na ko twe ne mu firi mu na nka ne ye no do na nya ko because o ba no so ne ana me ba okay enti wa ma me so ma be do ne de o wo yire that moment the entim free menu so no na chesa che mami bi so okay mami bi so mo de den kwa na mpa mu ya sam bae yesa wo Janet asem na o wayiro e na obefa wo de fa nsa ahyase no wa hu e na chire ko hu ye wo no masem ne se wo ma wo hu a
wo mre usika me che wo said na oni eti ma ne be fall man e ma fall in love so what you say so ni kwan say ma do nke wo say be ma na do yen na so oba fall in love easily eti say na mo de mo mra na mo de amanu no mra no say mo de mo mra no na o get say nko o me na do wo na o get na me bo ade say no ye no say o ye no na mo so mo do dia eti me na wo bo bra ne ye bo ne say obi a oni yira bo ne ye bo ya me na me wo along the line what be say owo yire ma fall in love awie no e be chance na odo na tete any say ano no ma ne no say hono na no any under hono be no because what the experience na nti be ama nti wo hwe so na just ade bi da he mu amen is already no already the be ma no ma ne hwe nso so ono ade ne ho kode a nti what wo sa na wo kaka ni o ma bie na ye ne nwanwa bete wona 7 sembi wa if you me na pe ye ko enim yo eti mami musa mema ade bi amoya na ntiase musa na menyi wa ne sesi a ntiase ko ade oba we emema gu ne so emema frefre emema sano omo sane se eknama ye hunu oba na won hunu ne wonye ne ho musa ko hye mpema kutia we ko china obusa emema sano wo mo fom ne se brato still we man ayi 50 no abe no de akire indomie no de akire no abe no de akire na wo so wo sane bi na kabede na sabio what busa question me nya no what busa question busa question ya no nka den kabede na sabio omo adwum kom nso kom nya price na so omo de aka ade say e husa adwene nkoyi eno de adwene mu ade e husa adwene nkoyi na adwene nkoyi kura obi na mo na da na obi na adwene nkoyi a mema na gu ne so keke na obi a mema na gu ne so keke eno obi na adwene kan ba cho de na value no ani na dia me hunu me mpasa me dia asem bi be so ano no simple mema bebre adwene no kwa simple because me tiase dia ready ka say me hu mema bebre wone ho na me tia no na me ye ne dan ensu ni nyina no na wo se kwa akodi aba se satan de gan no ne gan no satan de ono ne gan no wo gan no nsa me wo se wo ye mema tio ne gan no ne ma wo se wo ye mema sa no chese ne maja na wo nyai na de me plan ka na wo nyai na nyinse ma so da wutimi ye ni mo na wo ye ya dia no wa no waje tie de tiri se nyinse aba na ye ne de na so wonyi o nemo atwetwe na so se de o ye ne bia na efi baabi adenti wo hu ye se mema eto ye ba na wuti a look sharp look sharp wo mema enti na ye di be se wo omo no omo susu se we de obi edi ni bi ntimi so bi nkodi bi saa wo ne bebu aka wo si obi edi bi a ono no sabi ono ne be ma ne ye ho asabo ma ye dia wo mo nyina bebo we bo wo ba na uhuru mo ba ono so be se tia so dia wo sa kan ya ne ho sa ye me won we be mo no mo bua ya bra bo mo dia mo nya sa asa ne mo no mo bua ye mo de mo sa ye mo wo bia me hunu se na unse media me no me hunu unse me ma ba ne ho no wo ka kira me se wonye mo no wo be wu nti enti me ko yigu obewu nti obewu enti me nka jare se wo na maje abewu nti me hwe na nya odia nyinse na nya wodia o de mema bebre na fire wo ben o yigu no wo wu a enye onu anji mi ni nyansa okay wo wu ko bebie ma wo besuye nyansa ade nti a me ne wada danti se me ji ni me ka che se nyinse no ya media enye nyame so ade na oye na me ye nyame so ade no waye enye nyame so ade no waye okay ma ne ko yiwu na wo wu ko bebie ma wo besuye nyansa ede nti na ade na nya wodia na sesei wetumi agias die na so nyinse na so se nyinse we ye media nti be hwa ma wawo because wanyi a akada time no bekwa kope ba ma foforo de ama no se me ma ne do so na be se no so ne da bi ntia we ne da bi abasa wo de that time Saudi afiri mu obede no asande afiri na kan play ni kira no obede no asande afiri ma ye ne de ene why not say wo se akora nya ne dia why not de akora ne ko ma ne 7 years na be se die ne be ku se no ma ne hunu ne mfom so a wa ye de wa ye okay ka kira no wa
said ye wonyam no nyi se no ko fa firi be se de ne wa enti ko wa ayawa enti sa na me ba wa enti de ye ne dia no ko pem no na fa nyi se ne ye de e ma no na baba wo ye hunu de wo ye wa ma na hunu de wo ye magye mehwe wo wenu mu asam se enti ampa na wo hwe no enti wo hwe na ma ne wo ye enti wo wie ye no ana say no wo hwe ne yie because wa adwene mu ya ntanta se mema bebre wo ho ene be ye die ne ne be ye die ne no ene wa ka kira wo se na board na wa ye no mani agye ho na de board na o de aba no be ye die ne no e kira se onim de wo ka o gidi wo na sem no ene de mutaye sa bo de mutaye de bia mutaye de bia be ba go ntu ene de jai o de he be ma ne ska so be ye die ne o de wo hwe no kura me hwe ma adie omo no na chese kwaku wo mu kwa mi wo mu iti ye kwadu na so ye kwa me na ni ye kofi ene won se we kra iti ye kwa we ye de na mfa no de ko pefo for de Akoma no se de wa wasi wakoma mu se e ba no nya wo dia no nti wo nya Akoma pa mfa hwe Akona no wo kan ye wo se wo sika de be hwe no na mo hwe no aya wa adwene mu tantam no nti no wo bi be ni nti ampa da wo benya bi no ene aje we kro obi ba me mfa ma no wo se wo na fofo serew enti we nyame ya adom oba na simu eno na ye me da no oba na sim ti branka de be biemu a kakeka wo ho ma wo ho so because e ma ne ho ye hu me dia me se afra ma no mo mna me ye die ne na ma ne ho ye hu wo sha akora na ne sensew ni tiri nsew na hwene se baabi na fi ahye ho ahwan utu mu se baabi a emfa wo busua baabi a se o se o ba ya o fa akora na so akora idie mo mpuna da idie ni tiri se no na hwene baabi se no akora bi wo ya ne nsa ma ne kora o wo chia o enko ye kora utu mu se atopa we die nya wo enti we no onsane na ya ha ma ne se too much ma no bebre ni suban o mo di sha akora bi batena ha se mu ye die ne we die se enya ono dia dia ene mo ma me mfa yimra na bia we die eye wono wa iti ma no bebre to me yes ade no iti red we die what to we chafufuo akonkwam enkwan na ye hobo kama bra ni entina se aha yeti ha mo bia enye se maami de na asema ba wa de na asema ba na nu anu da bi bra ne entina se yenye nhyehyeye doctor woni baby ye ne be ye nhyehyeye kama ni atena se ni aye de se ye omo gina awachi na omo ye yodom yodo omo se ni oma eti yesrawo ye wagye atum no bra ne ne doctor nya nhyehyeye na asumdue mra wotu tiri so enye wo dia okwaduro wo na mu mirika akrakra fe no 7 years ne ho ka ese so de mo eti bra na ye nya ntutu ye yie na wo so wa asum nye de enyo ana yire o maka ni nyina ati kra me hu da me ade ne se ho ma ye fast da mani kunu na se o ne net no at least wa ye bi o ya de we say baby a wa peke omo from na ode akra na aduru no eye na meme de ye say first ne say oba na nim be ma one na nyem no oba onyem no nim ni kunu say ne de me pamacho adane ade na adane oba bi o kra wonim be ma one na o hihegum sa na fa na ni so me pep red boldness na onya ya se fa mekọ ba bia ope bia DNA no meba abaye but don't say che no na se coaches ne dos no na ama na aduna ya ntanta but why willing say so ye DNA no no hu se ne ba dia obegina ho asha akra ni yi 100 cities ne crowd dey ban at least ye bi dia but enwie peye ye be say red say oboabo ani hu oboabo ani hu abaye DNA no yes no wo de kakra bia obenya no onfambra na onfan hwe no owie DNA ne na ye ne ba onto aso hwe ne ba owie na nya ne ba ababa we ka bia wabo bia 100 na wa ye no watu ama ni nya obekeka ni nyina abo ma ni DNA ska na odi ama na o se adwada obeba enti ye ntimi nka ne bebre nya me ya adoma adwada ye be twen no ombra ni nyina internet ne ye hyehyeye no na wo hu sa akwa ne ye ne ba
ɔhwɛ no nyɛ ne ba nso a obi ankɔ ne baabi na ɔfa no nkɔma de ɔde ne bɛ. Okay, nana yere bɛda se pa na ansa na mo bɛsɔre no yɛmfa yɛ ba presla deɛ no entwam na sɛ dwada nko a na kakra bɛkyɛ ne yɛsan de akɔpie so enti numbers no wo hwɛ yɛn ɛwɔ nua TV so a numbers no ɛna etwa guo no Facebook nso number no ɛda hɔ mo a mo tie radio no yɛnsan ensi numbers no so ɛmfa ɛma mom 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 0533 48 77 26 0533 48 7726 Edino eye Mary Akosia Ade Nanakua yes ye tiefo said yes wo mo no a se na wotwi mu na yasre wo mo a se Akoma FM 87.9 se wo ye bi na ama kosoa nti ni ama wo numbers ne 3 no ne se do ke kan hyehyem we we na nkwa akowei so we we na nkwa akowei so because MTN for na ya na wo jeje yen kakra nti yesre mo mo aye na nyame ya adoma edwada ye nhunu ba bia ye gina na ye de ye ba presla akọ na de sese ye kokoye no ye kokowe ewie kra nti sa na ye so ye tiefo ye da wo mo asipi yo etiefo nso menim se wo mo asomo ewo akomapem ye ko Ernest Herbal Industry ye ne Nanabila Kantanka Dr. Nicodemus ye no eko Ernest wo na ye kotwi Dr. Nicodemus Dr. Akwaba amadi asembeba o na we see we say so you already introduce unanti ya kontemo Doctor Ernest ointment konfosi egboadwuma o egboadwuma papa mama ma chiefo ntiase mi angasa menye doctor no na me use Ernest ointment na de me hu fa ho na ma ye ho dance ni okay esan sempenfo si asansa ofa de a o de kire ya o de kire doctor Ernest odru ono ankasa de oho na djuma ya wo bo no nyame anim ni enu ama ese wani enso ka kire ehwede otiri nyi aye Ernest ointment nnamu a tiri nyi gina kama efu kama na ye fe wo kanu to ba bia no adaboko esesrechi ahoma no se wununum na wo kotena kam no ahuro glass ankosrum from abom ho akire just ahwe show bagim na wo si awasan gina baabi no ayi ni ye Ernest 1.43 mu nyuma sania wo de beto ho no da hobogo obuade no odwonso so na onim ensuo tutoi manu dodo na dwom ni ade be si frika msia na ensuo gu so wo free dwom sa wo kopeka na ensuo gu so senyame amfafia utinwi betimi ase but Ernest ointment wo nchen a wunsuro na onim se ensuo ba embagu ensuo gu mutirimu a ya na eboa mutiri no sabe bibi ni mo hodmo a de pampai ba obi so hodmo a na efifi hoa so onim hoa ade fita na trase hene enti e friend tirimu nso okay na trase nso hoa no na no na ye mo na de ba enti abɔ no yi sanso no ma wo no wawe ho enti wagya ukro tubo se sa man kofo na ho a wo mtirim no wonam a no de ade adwim no ono ankasa ne tiri ne nsa na mu wo hia Ernest ointment eyenkun eti se wonku adesra no a hwiam adabogo enti se wo fi a wonsuro ye de siesie tirinwi no wonim se sa aboa manipa wo honam no skin no etoso kama se wo tuntum yi se na esi yi ne hui na wohwe enti anya ofe na hwe medie yi fefefe Ernest ointment oya hunam ye no ma na hu ni ntam no de giade Ernest ointment siesie hunam ni yie na siesie tirinyi na ma no na ebinom soso a mo hu ni ntam no am de giade pa no omu yusu ma ko be ka cho sanda kanu ho no sa no be di ka akɔhye wo ba kan say se ba fu ma na se wo bedroom a wo de kakra dia sa wa na de abodo na de agya no sa na hye wan na ma se da se wa se kitchen wa ye fina wo pra ni ade no wo ta ugu ko ho 5-10 minutes na fu obo wura dwaye wa yi wa de boko oto bo ase di nsu ne samra gu ho wo wi a ba bi ade asa no kɔhye no fansi onyu bo gu ho enu ano no wo te sa akura ba ma nhyia wo da
Sanity, and that's ointment. Tim Sim man who in term de Jadia. I see an ano. I trying. Hey! Or Jawa dear. Or ya dear ye, and that's ointment. Mijinidi. Nani in a chi, a sasa yadianzo. Okay. Or more when the money sans and how. Cro. Ya the bonny and nipamu, because I count to them into Vince and one no. Cro who are in Shobuwa at the Pampa bro. We had money for free at the Pampa bro. Cro who has a one sasa idea no. You obey Jaro was supper. Do some of a panel, a bit jarry. Do tower baby panel home. Cron one money be. Cro, a idea, a banner money amahua, a sigh. And if you be a home papa walk, the year walk, the man so. And so, uncommon to Munsro. Me patrol here and next 20 minutes, and in Gasia we, Unifroso. Can I know that you can't say a crow the same man pay lencros and crosser, I are your Bamas economy G-ba. Science have been a good one, a piguana. Put it here the pension move roro. Crow they say, a yapa. Not drew near next one. Apropos, more shampoo watcher, press for soldier for sort as a fire service no more, yeah, sir, security service man. What me shampoo will be at 12 hours, 10 hours. No more socks 3. Military services near that, no. Socks 3 sister. Nem fifre we ya bokura mu ha na hu fifre nyina na tawo na no ho. Tubo so ba rock socks no. Se krama wo fi ade nchi no wa fa ba ko akori. Pampa na omunintia. Ano sha to aso 3 4 5 days. Boss afo na no ho ya huya. Wan pe ho asman kan apropro na eba. Omo enema atachem afrom ko afuom. Kurasi aso na mekan. Omo ye afuo no. Ensuo tuto ye da be fa atachem no ko afuom. But jina techem no ye adwuma ona ho ensuom na jina cho ebedi nansa na propro na sha ase ba me pa cho wonku ni next ointment fasra eno ano no ebebo na no ho ban wonhia yare bia ni ohaw bia wo na no ho tambia wo ye free umpewe na apede hin wo ye honam yie osiesie dipa no ye trinyi wie no ye fine next ointment yesi batakra do so nti aya na ehu kremo papa enenku na ba no do so obi agine de hosane de ye na de mema kwasi maso ahwe amaji atum bible se de ye nim ene ye ka na de ye hu nso ene edi hu adanse timidi na ointment hu adanse a me de akokodro na de sase minim nya ya mame bomadi ko pa bi sifie we nyesa wo twa yare ansa fa bo ho ban siese ni padua na siese otirinwi na yu yare enso afiro so eno ano no eyemienu ba ko eka ho eye awake natural capsules mane mema nyina no na sana meka no e bia na obi nkomo na ye den so anche obesi afrika mu ka no so mo wote no so wotie bikro oni radio mpo na se oni fo no de betie ti ma mfa number no metie fo na won saka number no wia komo no de wanti anto aso no fre doctor no be chirechiro mu e simple Doctor and Sodro numbers in 0245 07 99 0245 07 99 0245 07 99 after 0276 53 77 01 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Epacho a drum make ho asem ye next ointment any awake natural capsule no afi na mbeba so no upebi etu aton ana ope ba ko pempo a bomodi na tie mi ambebo so yi ye won kwofo mutunton kun ni ade ade so mapampam ani onya hye obi oton kun samana ne sa ne ma na so no a frɛ no woka sɛ ope next ointment no so oni bia kan so won so ne ma na wonko simple asem bia ni akiri ana sɛ pharmacy shop bia ben obia akwa also ope next ointment ana sɛ awake natural capsule nemom ope bia tu aton a mo am wankra no do ne be kire o kanhye drug lane na do kanhye drug lane na o se ope eye repash ventures e wo hono obenya bi sanso na Kings Walk Herbal ni nyina ewo eye drug kanhye drug lane hono na Tinated Herbal so bi wo hono baseline pharmacy obenya bi Nisi pharmacy na Ferry Joes ni nyina na eye nkran afa ye saneba eye kofodua apuya mantem kropon mu a na do ani a kire Gapsin pharmacy obenya bi wo ho Delight pharmacy e bi wo hono na fe Drug Light pharmacy Drug Right pharmacy na fe bi no pharmacy ni nyina no eye Eastern region omkropon kofodua mu na wasena ba bepona se hono eye nkokɔ kane ne aka nkawkaw
koko uduru hɔ ma also pe Ouskobi pharmacy benya bi Hillside pharmacy and fe BB pharmacy and so benya bi na mo amu waka so a fete budumbura ne nkofo no be hon no e de ko central region no na do ani a kire ka so akuru mu ankasa hon uduru ha ye ba ko pe tribe of Judah uduru ha dodo bi apebia no wonsa ebetimi aka na fe ebekuma so se krom so a na do ani a kire Dani Herba benya bi ho Misty Herba bi ho Kolinak Herba have made pharmacy and a fake Chris K Herba ya no so ewo atonso sira so benya bi ho na yentwa ne tew na yenka aye awakening ho asem eno ene efe no gia wade o ma wade so o ma fie ye de e ma ni ba ni kunu o mani ka o ho esanse fie eda ejina de ko so anajo eto kwasi fie a ye beka akoda bi ade bi o ye ena ha na wankasa hu ye obuwa asempa ne hye ho no ye mpa so asem na ne ka ede se munya awake natural capsules so fie ho no a eboa be ma eboa ba e ma ware so be ma yusu oba yusu ama oba otede na ugina yie unya hoden esanse we eye immune booster tema nkwamo ne nya hoden yie adwuma ni padua no nipadua so tema ye adwuma yie ama nipadua no so no ho sisi ne ho so kama enti se wo nom na ade akodo wo nom akoso osment wo nom akoye carpenter wo nom akoye bibia peso ye bia na so wo nom akoda ebe ye adwuma na yimo se na opepepepe na oba nom na be ma nom na mo hia mu a mo nti ase ye baako kwada nyum bi wo so wonam adwene ye pe otwa mpese sana awekitie oba no be ma no agro ne ye de papa enti edin na fatu utrim na kopa bito awake natural capsules and afe Ernest ointment me pa cho eye Dr. Ernest Oduro ene de aba ebre ne intimidisi na mama ne hiawo sa asoma makan wo de batu utrim anya hwimpo wo de owire fia frɛ number no na Dr. Nkasa no be kan ho asem bia aka bia no e de akyerew me fa number no ma obi na afi me nsore so 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0276 53 77 01 0276 53 77 01 numbers are when awake natural capsule and Ernest ointment number free na Dr. Bejoso nana ya beda wonso wase afa ye ko Bell Park akache ni akwaji tissues papa e de aba ya fiefiem ye ko to bia ton nam se ne de Ghana for se Bell Park tissues eno a na ekọ wamo e wo tea rose e wo kitchen towels papa bia emu oduro na wo ba akusi wa eche pa ansa na ansa nti na de scan wo to ade anu atode beche e de ama wo de bepepa na wawie e de nusho ma se chim na de pepa biem packet tissues and table napkins nyina so e wo ho Bell Park simply the best to be at home your friend 0551 14 44 00 0551 14 44 00 health alert let's go herbal e ho na wo mutu ulcer yade ase wo man Ghana hwe ye ne obi aka mfo de kire ba ne se ulcer yade e na yare sapa de no a health alert clinic bo moden sa wo de typhoid ne cholesterol na ado so ni padua mi nyina be ko na doctor no eto ase e de ma fa prostrate nsensem ya watena se anase wote ho a wote heat power ni padua kasi yesu jade egu no som sa wote wa onam ana ni padua no fa ko na won fa bibidu kroji entu yade ase emfama ho efide ho waso e wo ho a wo mode edi dwuma na timi aboa ayaresa sanso e na lab nyina wonum eye bie madina kaso apokuya se ashaman e na fe takrade 0242 518893 0242 518893 Serwaa Scientific Clinic and Diagnostic Services and cran for mo hwe wi Dr. Penny no ankasa e won cran enu tisha no som se owo ho enra ene o china no pa no som e de kopem anwume no nsia doctor na wo ma wo no wa ba be pie mo e won cran ti bo modin akwa wonu kunu ni nyina nko efri wa ba efri be ma doctor ni scientist akugu da mehwe na wa sha no e de amam na fa nyinsa ni awo no aye simple e de amam wa wanya fibroid fa ko na doctor nhwe entu ase se diabetes stroke hypertension afa typhoid ene yade ahodo ka ho nyina Serwaa Scientific Clinic and Diagnostic Services wo mo sua de wo mo diagnose yade hwehwe yade kira kwan ansa na wo mo de nupapa eto ase kuma se enso so doctor wo ha na nkran fo no mo hwe doctor na kira kwan wo circle photo Ramadan mo ben Goil filling station ene Ernest chemist na edi enhwe kuma se atonsu Monaco junction woni adansi Rural Bank ene di enhwe 0279 087687 0279
0807687 Eve Labor Pad or bad time with the back washroom. I want to yet yes who ama why racing na bomb buying at the free infections I would do in a wanted that from NTM found said you go to Como at Eve Labor Pad while you know Adrian Bottom was so betting at Toby Eguma who do me no Eve Plus and Eve normal 0302224843 0302224843 Grow Fine Herbal Tonic mojadrom super wadasa ni bia hia bi etumi aboa ama oni paduan anyini ye waba wa fiche kro no se enko yie wode an wote yie a anasa wode an de ba na ba broso bomaden na no Grow Fine Herbal Tonic de wontumi ni die de ne nsa ene ne 90 afi wa wontumi na ma ne mema nyina edro no Grow Fine mojadrom wono bono mrane se mojadrom super dane da won mo kasa hodo ye ne na monten so a enwe wono eton bi eno te wote se wono mo pipe bomaden agina no na GBC wanam sabeboa ema onipadua no anyini fine 0244 596532 0244 596532 Rocker Clinic Limited Kumase Alaba Abuabu Station wani openi siko house no ene dia nhwe woni ndada enam se Pakum capsules na manager to mo ne ho ne frame Janikio 442 emane se achisa na de emema no kwa na ya no moto edema ne ge enam se ne ohu se ne ma bi nko yie pe he won pani ngwasie bia eno aso akwaje Janikio 442 no de amawura no na wabobo na chese ahimfio ne ma akoyie Vein capsules enso ye edema obi a wo prostate hu hawo wa wo dawo na so anadwo awsode ntentem egunsuo nso a ya na eyawo ewo mo wadro Vein capsules Medfagin capsules enso efri won makache ebeboa etu yi awase ede afri nipaduam enkanka ene mo amadwuma eden abrewa ene akokora nyina eko jogging 0248885040 0248885040 afenom Zahara Mesha ene Zahara G capsules na fetu gono syphilis ene candida asin esanso perfect immune booster ebeboa pama nipaduan ejeja ne nasom dia nsawansawa aguni ba wonsa oye bema ana oba wadro Zahara Mesha ene ni G capsules Zahara Man capsules nso eboa mema nyina ema won magina wo na so brane edro no ye ka ho bi Hindi Herbal Mixture malaria typhoid afi diabetes nyina ebetu ase ede ama wo enu papai Caristic Ventures ene dia ba edwaso 0246348334 0246348334 wo frɛ Caristic Ventures empanifon wankasa ejoso Akoma FM fufu party ni miguso aka wo se osanabo so de toso 9 eya ye ntwenhiem ye ndi fufu pa na kyese ye mfili enam se empanifo na ahyehye program kama ya kyese wo mode eba besomo enoa ene wapotoriwa enoa ne wapotoriwa eno ti bomoden na osanabo so me ne de toso enan hia yen na bedi fufu a untuahwe wada ma ye twan ho abasisia Asempedia ba upesika akostati ejuma bi meduzi ngosia atwe meeting bi so ya de calculations bi na je say dey bi kan ya only ready share na da tay na date bi but sa many dates ni dey na quick okay at least ni etwa mu kakra na etro be 15 fu ho no mu 15 November ni okay e dey kwa kakra okay the time obi ka say wo for this obi so wan say permanent anytime am di share mu intervals na e be say dia mikasa msisinya ni wetwa so enti no November ni mimi shia enti nyame menses December ni nyai ana January ni nyai February ni nyai ti March ni mu na nyame menses bi ana sa atamso na no kwana na eti no mu bia ni de etie enti oye no asesa de amemu sa kwan ye ne ba obehu sanya ne ban so obede obehu enti December ni mu 30th December come 24th akrana mentimi anwo and we wem kakra kanti come 29th November December into December na come just say de me koye me ko wonu Wednesday 30th Wednesday and am wo 30th December and I'm the wo Michael into Michael na de no na de Michael no so akwa ya kwa sorry ti ya kwa sorry jidi for na me kwa sorry we jidi ni na me jidi na me kwa sorry jidi ti no ye bonfire san ye sofuka se na wo be ma sam wo be ma me fa ni to Michael okay and I'm see you mat ti me wo akwa na to one man na red so for say
se me wa akwa na so be ma edi apart from edi bia me fa akwa into my care na nye se bia ono na eden atunde obofo so say one canon of eti me wo me dana wo kan me friend na wa amfa me call ti ade chia no pa ana oba frame no se na de no aframe sa amada no aframe so awona na aka me ana na me dem fro was we so say dia oba frame man kasa na me see you matems na so nke ye wu bi na me wu ya just moya o de bede ebe ma me no eti yes one the yimi that day no anyim me na namo ene yi mi na 100 cedis ana me na namo ye dey eyi mi de mi be front ye be duru ye no ana send 200 cedis ba na namo me de mi na namo 100 cedis ye dey e koma no sa 100 cedis no de ma me chop money ni ska bia ma dem to that day nya 1 week no sa ma me 100 cedis to ma me 100 cedis da ba ide na no ba ho Wednesday to ba ye no na me sibra so 1 million na de 50 cities ko twa akwa ne kote eti mi di ko twa we na ka 50 cities e di bididi ye no anya de say ba sume 3 days no asisa de onu su do benya no na mi say eno so ensume sa de eno wonje ne ba mfa ne nko akora peche no na woncha ne bia no me cheche ana no twa dada mi twa yo sa de be che mama akwa akotwa na mi cheche akora de nko to ni moto to wa abontin so cheche akora ketewa ne ko to be ma ne moto to mpa twan na wode to no fifi e hwe for me na dem ko to ni moto dabi ma no wode ne to so na ana ko firi wo hwe ho anka ho na ko ba no wa na say de ni to ho yes o mfiri nto e bibia betumi asi etika wo firi hwe ho anka wo ko ba na say ka eti oye no ono so be fa akra no de ni ba de mo se na de ejimi na wo jimi ho sa no na akra o scan bia ni me hunam se ska wo me ho a anka me nya de ni mu sa ska ti efu ono mo ko no sa wo anfa fun an friend se bla na miska eska bia ama ntina ekom ne ho konba ntina me ba bi date wo Kumase ye fa ne kwa na su e wo su ye bua ti bra no eno nusu bu me kwase a eti bra ni hu so bi kuna na da bi no no bi kuna ni hu ne de no ni no fu ni we enti tama eche ni tu kwa kwa na mo ba bi Akoma 87.9 FM midi e de ama Serwaa Sarpong metinem e de ama mama Akoma sawie nyame okoso enhyirawo na yensamra ne Patricia Yeboa ene no entoa enkomotwetwen no eso Patricia ba bia wo de aduru ye no a hyase efafiri ho wo ne ba ma no wo hwie na wase wanye no ene ye dan madam tawa menyem no aduama na omototoye omototo ni nyina mekwa hospital so achuma fuase awone kamen anadwo 1 ma mekwa peka ena de mekoye yakoye nso ya transfer me baaji mama msamba bo hoka to nyomani bi asan ka ho ana ne wo muji mediko fie yayi mediko fie na ya fla boy ne sema wo hospital ka 6 million obetu emu 4 million wenchia de aka ena case cancer so no case cancer ya bono ansa na otua case kano edema papa no enti me wa ha na abra me 100 cedi me kwa chulese ma me tonan edema akra no enti me chule ni nyina na akra ndi nan pampers mu nyina ma me to ma akra no ana mam to top pampers ni omani nyina wie ye no mam top pampers ni omani nyina ewie ye no ana okachi me chire wie ye no okachi boy ne say nan ni we na senti no on pabi on tobi no family ne pampers ne semina boy ne to ba ye wansi hobiem ka chire am say me kwa won so me ble nti se ye me sofu na di machi bom mu mpaye e de ma me dia nyame nko ade aka me wu oji hono ma emu adidie ekom emu yaw ni nyina da ma me so enu ti ma me tonyo ma Roman Hill ni nyina ma me aboka na me minti ni sika nyina ode ye ni nyina hye enti me de abedam samommo ame ade airport na opede free festus ho media kama me boye ni nyina no o mechi ama me ka o wie nso amfa me nkoto adwumam me electric machine bi amfa me nkoto adwumam na me nso madwuma Festus ati sign hello Festus Akoma 87.9 no Omia TV so eni ati sign Amiadumo yo adenti ana woni Euraba
Patricia anyi nsan na akoda pie mo na fe wayi wani amani ya ba tan asama waka no nti wano ye ni san azuma waka no madam ira son o kana ko tiri sa ipamse tini ko tun ito ko tiri ya ya kuma na ta na ko tiri nti ni afra we yire ho na kasa yetu mira Empa na mini ebi ana mini beti up into 4 months time every so buy am pass the vision that me on my mother buy okay first Sadia wa sha se ni de megidi se won so won sam eka pa da be na sha wanya ho abana ya tena se edi nkomo Monday okay Monday be sure ni mbra na ye ni nkomo info ya da se so waje ni le bia maye ya wo kumase asokwa kumase asokwa ne won ti wo de producer na obeto aso no the direction na Mount Monday Festus ya sure ni mwai mate 87.9 Kumasi Akoma 87.9 FM Onua TV so eni akoma mo nsem dwumade no na ogusu a wutie no na ye bi ase brana kache wa agona sa man na wontu how bi eda wo so no wontu ase emfa ema se ye dua bo mojafra no wadie na ehunahuna wa na se duto ni nyina no wo de be kɔ na ye bi enche no abo spiritual marriage and face spiritual problems ni nyina ye de kɔ na ye bi enche de otu kwan mesra udinka kɔ enkoye nkrata asɛm ma connection mai enko ji sika ma amoka be kwa kɔ na kwantusem na amaso bo modern ko na ye bi ehwehwe mu ema wansa 0243 134535 0243 134535 ye call Grace Gifts Herbal Clinic and Laboratory Services na say de omudi abehwim no manage ho pa cause of abaka say wi ma irukuku nti ye hyegum ne ni afemfam ye ho obehu anamo na nyisi aye hwe kwa na ba eti de wo so modetete awontam ne de very necessary ni akaba ya ni amini aba okay Grace Gifts me da se pa Grace Gift de wo de ye ana wo de asem na ni nyina so ye okese ya na di nimdie no ama Dr. Grace Bodu okwanso nkoso se wonfa nu brana habama enya senchene nya wade na said ye ka no castor plant adede nkruma habaya wunya na bani bia ye be kire okwan abefa so a wodi betete wa wontem kama na beboa eno eye more than natural can say family planning enti we are eboa said ye be na awon betete kama na emfa nsusu aso oboni bia anso emfamro na castor plant ya nkasa nsokro be bisa se na den no wom eno ma ewom no chemicals equita nutrients vitamins no ma bebre ne wom enu nti se sa can say castor plant ana se adede nkuma haban se wunya bi na se wodi ye adwuma boa ni tituru na ba no aba na ewom no kura na aba no pai mu a aba ne hyehyem oil bi ginam sa oil no ebra oba sebe wakwa wo so aye den no wunyanya bi di gu yam wonom ya oba wo te sebe akokɔ to kosua no simple kra enti we na ya di ka ma first bonus enti awo ho aye den am obi no onya castor plant aba no ubu na oti a oil no wom no wonom a ebra awo ho aye den no tentem so kra gu ya funu ma ebe pushi akwala na mana basesi a sa so na sa oil kra sa oil kro na nso etimi bua ye bra obi wo hono ma constipation ayem timpa etimi gi ni nipadua bo so no oje ne ho kra enye sa nipa no so wonya sa castor plant oil the oil de nkruma hahan no aha ne oil no eno so ono ma constipation na sa ayem timbia asie betu efri na brabom ama ne ho ato no sa de nkruma haban kro yeyi eyen sentrene ne anwade boama sebe stroke enyu juyenso so etimi boawo e ma ho to ni tituru pa ne se obo ha no de hye ntewa na no chim ana obo se di pekopo obo ho ase wo chim no ate ato na bia na no na achim na ase sebe ne nsa ne body ne ba bia achim bia no wote adede nkruma hahan no wonse hahan na papai say enti wote a wonya maako 7 no aka aboso wodi betwi wodi hye ne saa ba bi kro na achia no say na no say ne nsa ne honam ne ba bia achia no wodi twi saa 7 times a amumu ho abon se na
waba normal stage okay na no enchimi nto aso bio saa de nkruma han na so na se sebe odi hye bi ebra sebe prekope watwa hwe a wawuo no na wankasa wo hu se me nipa de ndindi say na natural death na try ahwe say eye na natural death saa bre na so wunya de nkruma haban ye no so beto me akoma akọ 7 na wo de aboso wo di twini free ni tiri su kosi ne na ase saa 7 times wo se sanya ne natural death na ye obi ena nkede ne hye ode ne nkwa hye ye kan say o ma na to na nanu mo se na ba ne brenso ya tempa be twina ko 7 times aba no obe wansi no atenani na ba bia wo ni frɛ no sɛ ni papa amfa na ade a na enye ono asade de nkruma haban ya anso eye nsenkyereni bi sunsum fam ne honam fam ebra ebi amefa sɛ wo hobby anasa amane bi da so ne titiru sɛ wo July month of July no obi biara opese ohu nsenkyereni na anwade wo abrabom no ye July befa anasa wo ye July born pebi eye 7th month nti ubetema akoma 7 month bi abedru bi a ododo abete nti bosome nwotwe so bete ahaban na akoma 8 na de aboso na de agu nsuom na wo de nsuo agu ho o bucket im na chese de wo no bosome yedi nkan no bete 1 nti month bi ya ne dodo sa na wate na obenya kra wonya enchine de boba de na wo de agu kan dodo no akoma ko say eye 1 month January a obeyi 1 February sa say ye was 7th month mu tibi aboba de no enchine de no makoma ko 7 na de agu nsuo no mo bucket na adede nkruma hahan no wom no na de a kire so apese nyame fa haban no so ye ma no wo kan ya obehu nsenkyere ne anwade na wotu agu ho na de adware wo de agu ho nyina wo ye nyina na wo kan Ewrade me pese o yese mam pese o yese mam gina haban so na ye se mam ebebe mu simple e de ama eno ma sa haba we ye no ebro ye kase ye ka kira me nua be ma ebro wa adwene ne wonti ase so na haban a ewo wiase de etwa ye ho ahia no brane habama etwa ye ho ahia no eno ma eye no eno na ya na Dr. Grace Bodu aso ye Grace gift for e betena ha ni a kire ne maako de enti a ye sa no so obi timi bisam se na da mu peska na mu kwotena fidie no so bo kase mu peska so mu wi a na aduro na mo kire ye ana ye ka kire se Dr. Grace Bodu o se e ya adoma chede nyame de kire no kwa enti ye nso ye ba fidie so a ye nkire se de be ya ni padodo na abehu se oba de no ma na wabo atwa ho ahia no brane habama no eno ma etimi ye ene nsenkyerene ebeye na sa wo bedu asoe ho na sa sa de nkruma haban ya e bi ka oni ye di 2 yare asesa yare ma wankasa amrumu ho awanya wo healing na sa wanya wayare sa wankoka se Dr. Grace Bodu asoe ho de bibi sha ase enti sa wo so ye no ofi ho na se wo ye bibi na sha ase a obeda no aba o spirit no obehu sa wo ye no ofi o capital no enti Dr. Grace Bodu pese ye bie nkrofo ani ne ma obi biara hu se nu brane habama ya de nyame abo no kwa asonkoso no aba wo de tumi ahyem enu nti ena se bowra ni padua no ma etimi san yare eye nsenkyerene ne mpo yare a ehinta wa wonim no etimi koka no na wo se bo no a wono maduro na yi yare na ba na yare na aka na mo aye mre en obi ono yesa o se duro no kra menum bio no ni kwa se ojai no se wunya de bibiduro kanwa no na koyi wo ha obi ba na chese sa de na hinta wa ahabana abowre ni paduano no saa yare na asakoyi na bana amo ayemre no ebeyi na fro betu ase ama ho ato enso yeye bibifo e ba so menum aduro no kra akoyi me yare abantimi num bio eno ni that's the secret behind akoka yare no ensenya ka yare ne pe na etu ase abon se na ama obodi no awoso no na kira wo se ebe kwa ma ho ato enti mesra wo se wo hwe me anaso se wo tie me nipa dodo na o mo taaye me nua ba ma bi wo frɛ mo se an me ma me num adro we akoyi ni yare na mse da bi ma na nto aso no se da bi yare na ye mo na mse me se ma na nto aso na a day or 2 days no wo be hu nsankyere ne ebesi ojaye nom okonom bibi fofra afei wo ye na na osan back wo se de okonom ye no kra de no ohu hwe enu na ye nam se da bi onom de akoka yare no akoka ohaw no afei na etu ase ama ne ho ato no ampa me oha within 3 days later na menu aba man frem os menu aba nyame shop me ma menum ye 2 days no
oye mre but say nyame aye na dom ye koya lab no bibia ni hobi na wade ne ho kra say am say 4 months ni wo se ne maame yare ni problem na ho ni nyina ekọ enti say wo tie mi ananso say wo hwe mi a Dr. Grace Bodu aso ye to nsa afra o say no brane haba makroje bibiduro ene ode san yare eye nsenkyerene ne anwade enti mesro menu aba ma wo hwe mi ananso say wo tie mi wo haw na wo dia nanti abra wa baka abra wa chinchina abra na wa tue ska nsoso wunya no pumasi bre no fa bedan Dr. Grace Bodu wo say ni pakro no kwa de wo so ba ka chen sa wa baka abra nti wunye bi ani bi woni ne beto nchia na nchia to onum no ena obehu tumi a nyame ewo nyame be fa nubrane habama so ede ayama nti bomoden se wo beba kumase hanom wo hwe ye kira kwan wo swim school junction barricades kwan so ena enkran pumpuni mantem so ye wo new achimota petroleum bungalow ye ne family life international school no ena edi hwe ni mu me pa cha bomoden na frɛ na woni atwetwe nkɔwɔ nkɔmɔ ɛwɔ 0543 32 00 0543 32 00 0244 126 123 0244 126 123 and 0246 518 003 0246 518 003 onshra unso ni aba meye ni nyame adom ochena na wochwe nko a okay achena krom ye krom ya ye krom ya ye krom mo dom adofunu nyina meta mechina omomo amene kone so yetawachi Kristo so tawachi papa akoma mo nsam dwumade eso enie afrefo mo so hobrenie motie ensam nyina wo so awofie wadwenkyere enesan 032249803 032249803 0243114497 0243114497 hello within baby akasefe hello amopedia Bemana. Ani ameni. Akoma FM 87.9. Mamentia professor na mtia ma Australia ali afia studio. Na men comment some tempo ready. Na obe ya odi ka ba ya be ma tempo ni ni. Ye sle me manua e ma de ma temba all. Se mu yo mu interview. Na yo mu plan se o mu kuku so ya. Ni gina ha ya na me hu de me ni. Ah wu bu sana se ma ro su bu ta ko chen no. Se bi o to pa na wu pi ni. Na wo wo ni. Oh, I didn't see that. One also better Obalo, who you also on one mouth. I said, the only man also on one mouth, now so on one mouth. It is open to ATL, not the Wapa. It will be so much a man, send me now. But I said, anybody without to Seattle. Let me be also mouth. On a man, so or Miniama, the catcher, and say, Bema, or by the part of the Bema or two, the Bema will see. Who put them and a Bema day. Who got the Bema, Bema will be Quasia. And then, African one is the main cabin. I would say now to a Yamawa, Mamma Kono be made with that. And so Eda say hello, Dean, maybe I got a free. Oh, Mammy, Anufuka Abrantia are two line inside. Okay. Mammy, Eda Mwasi. Anyone there, I say Mina no Wakano. A man, I say additional give you a man. Also Musia Dientem. Debia Casem, Debia Samoleba. Actually, and I saw you take Kugutas, that some man cafe, boy, any day. You fat and no, and from 2 of them. I'm scared that you be free. Asema bitiwa akoma free. Inti ebede na sasem krona bia to me kesa akoma free asema mitie no. Enya de sa asema mitie mi piki afutuo bi ewom. Omunti emra so se woti piki sa nyoma efi sema yetie mu. Na mame minia baby di the birthday mame wo hye ne kakra. Ewe aduma wo friend say kro. Na ni bi no me mame Sandra. Na ene ne birthday ye frenya me say ontunu nkwa ne mo ma ne nkwa bebre no ma na dwuma nso enko so o ma bibia o ye bia enye nkunimbe
That was say eti no hello di baby akase free. Hello. Bella na odi ni baby akase free. Ampato mi kaso ti abuna jama so. Okay, yenti o. Ampato promise kede. Kede yenti o. Ampato de na ono ka se o maami abo ka fa ayi ka di na ko citizen kede ne wuhi ba ro mi kura nkeye. Oh, you do go to school, say we go school, oh, I na we dey train na. Oh, and no you are saying sir. Oh, the and that 2 hours mo say we nyam wa but next dem mo am say. We bia mi tie be ta na me fra mi nyam. Nti me dem mo ata mo ni aba na wai. Oh, yeah, that was so was hello. Okay. 0322498035. Hello, di baby akase. Ini aba Kufiasi of Aquatin, so mammy, emo abaso papa, any media, you know a bigger for while my son a tear for near the Florina. Miniaba, maybe a couple of will be a mamichan, when I'm in Kufiasi Lenina. Miniaba, you can't see me saying me a man. Oh, that's why I go for me. You wouldn't cheer. You are so for what you will meet, Papa no error, you don't go out when you power your whip. Papa no way. Na ne wo dia wo ni a. Wo dia wo ni afi do be secretary fidie so wo hwe ne ba. Wo be so wo hwe na wo boyfriend na wo ka discussion ni. Na ka no for kwata kwa ka no tia tia ma. Wo be ka je sa wo nyim. Be bo so ni e se na be ka je be ma sa wo nyim a. Na ka akwa kwose no anye yi a wantimi asa no die. E na ne ba be to be ma ni ni. Ya be dem na be ma ne da so se akora ne bia na se ne bia. E si ni ma bo mu ntwe mu wo fo. Na yi a kenye na wie ye ni. Me da so ni aba. Meda won so was say hello di ni baby akase free. Oba ewa Yankopon na so di enka won obi na. Enka won so awutie ye pa. We the king of Taxi Davis, AKE Akogoshiwo go na kase. Na wa onya ba afia Ghana dia. Yo mfre ne gawo. O se o tia o pa because we cheese is here ya me no kase. E na video ni na me gina. Enti afia gawo o se o tia o pa ne Ghana dia so de pop. Na dia make can say ya no ye mi amali bi on ma ya o mu nya botoro ade no ko no oba ma o nyire mu na ko yu o nyire mu nyira make say o kan bibi biara di tire na so o se ade ebi o go ko lo ko akọpa e di na wa ko de na se ma afi de ba di bi masa me de me ne nya. Oh Kafra, hello di ni baby akase free. Bama na. Emi pastor ewa ni abema ko de toku emi ka so to su market. Papa we de man pastor ko mi tia ke education. So am bola ka so de mi ku sempo ba. Ke education ye problem ko so am one about to pray. Nani o ma se mo ka je ni abema na de ka sa se. Nani we. Enyo ba na ko si bema ni to. Obano enyo no kwasi ni pe dama no kwasi ni pe ebi dama no wu to o yire o kwasi obi pe na o kwasi ni pe na woni no kwadale ye na beba emma mu ya mu hu se mo so agire da tumu emu a ye biko o ye be ma o yire na o chempla no o chempla ye de jiro uni mi se me su so so ye na beba enyi se na beba ebi se na beba na so ko tune sa ba na so ti woni onye mu o die bia bra o visa akwa ni no ba onye die me sen so woni mi senye wo da e sa die fru e ka so be sa die fru o be to no dia so iya ma mo yesa ma mo ncheche ma ni sa bra ne be ye die ne se ni gen se wura ye da se wa charge ye da se no foforo so ready hello okay. Ebe no anya ya be ebre na nya ya be onye wram so dia na hello abusia pani sami e champone na pampo e krado udi no bia kasa fi ya so ko problem ikaje kapi baba na yenti o bijin so ba ni ka you don't ka ni e ba so wo yire ana so no ni beta to ni na beta mu de ni na yi so de ni na boto so le bi omu ko ton no mu ko na se bibo be na na ni pa su fi bi o ma do man because se oba
maybe it's from another more can you. If you mistake your body, you say, you can buy one country, then I'm fine, get traffic. But who the news is going to go no more conquer, no more coincidence, I could be the just winning Tiabonams. With a massive. Yes, so yeah, that's say hello. Bamana. So, Mira. I don't go for it. And council. No, but what the mayor, only is a ben and on banana or banana, more after them, so what is what the journey, on your own. Now, Mammy said, Jay, better strong. Our colleague of better, and because you could be what you are not pleasant over the Bayere. It's control what the trouble. Every day. Bema. Many maybe couldn't. So no woman has a little similar. Obokwati, Makao. Yada se yentumi fa afrefo abiem yada ma se fa so maka ho na otwemoni nyina makoma munsam yatumi agina na so ma na otwe na kona wie nyame ya aduma adwada ma course wono akasa baba je baton no na wato so na nakuya kokko wote nenka saa so na evangelist de na wantumi ameka ho na so kan ho hohum ene ho na munyina Pastor Julius Naba na fe ohene yiri so wote wono so nenka na program ile ni nyina no Ishmael Haywood na no kama na chese yeso chef ni abecha ne kama ne de asomna na yawo ene baluchi so e de call Facebook no esom Augustina mama esi nyame hira papa ne ama is glittering otiti bi finfa manimu kama e de mama ye ko ama gudie mu akomfo no ebusia pani Samia Champon Pepe Suarez ene woni e kan letter no me ade ni nyina won no betena se na Akoma Sports wo mo e de atwa so e de wase e ma mo anytime. Akoma e dansiona ye timi diasina all day.